na at the same time essence so affecting animo nti doctor ne ka kire me say saa mfidie ade ye surgery no ebi ni Ghana ha na hospital bi wa Accra ye fe no Urake ena na nse omatima akokra saa mfidie ni bia ba omutim di ye saa surgery no nti doctor ne ka say konfa no ti ho no mo betima bibi tempera e betima tiki akra no be say 4-5 years na nyame ya adum na minyiska na makọ ha koye saa final surgery no nti enu na ye kwa asori a na ye bompa ye ma abofra na nti ma sorry me presiding elder e ma me di abofra no ba sorry mi sorry nti after church no na ye di ense gunu su ni abompa ye ma abofra na nti ye sofo ba kwa no ho ye transfer no ma no koye ene ye sofo fufuro ba ye fa ni sofo Peter Akabre nti oba ye ndade na nwumre mi di abofra no kwa asori ena ye point na elder ne se me mfa abofra no ma ne bompa ye ma nti me di ni koye no ena osofo na nkasa di ni nse gu abofra no so ena obompa ye ma no to di ni nse gu abofra no so obompa ye no hu se di abofra ni ti ni si hu me no na osofo ni transia entena na e ha no pa na o ka che me se ana mo be na matu na m ka che nse papa matu na mo bibra fam na ko hospital na yeguso abibidura na yeguso ede ye na e bompa ye se abofra no ho beto no ena o ka che me se me mfa abofra ni picture ensende no eni ni din na oni osofo panyin o kwada so na apostle no bekasa akwaba akoma mu nsem dwumadie no enawia ma akosme ne ma bedwafo Akoma FM 87.9 odi yakọ wasan edi aba yetwa weekend ni nyina hyiranka nyame nse wadi ye ho afofi na wadi ye no asan yakọ aba na ene ye June bosome ne da etoso edu enkro 19th June enyo bia na sada we ekoye ebeto no nti se yeda so etenkwam na techrema da bodwemu ani ye de na se ne kabia na ehye nyankrompon no edin enimo nyam sabre mabedwafo nyina ya krado ewo fidua yi emo Pastor Julius ewa ha na nekua ewa ha Evangelist Samuel Mensanso ewa ha sanso ena na nayre akosua pokua sika pause yakoto ono so ewo fidua yi emo Ishmael Haywood producer ono ena ebo michidom ene adontene sanso ena nana yawo edien ko social media ntisabrei wo betumi ahwe ye wo Facebook Akoma 87.9 FM bamodia na like and page no na comment na share efa emaye sanso ena YouTube Akoma 879 FM Akoma 879 ehonso subscribe yem page no me notification bell no so address one you will get notified and that also was share ama for pin so etumi enya link no se make say TikTok on so edi etweguo menuanom ejina so papa ya sabre wonom share TikTok from momo modern asam so mo betimi a share ede amaye anopay na asama na make catch no say was not everyone will appreciate what you do for them. Not everyone will appreciate what you do for them. You have to figure out who worth your kindness, who's just taking advantage of you. Akoma FM 87.9 papa ya wo beye ede amano no wo obe show ana wo be kire eniso eno ntino eya na o ye papa na no ahwem nia wo deserve o papa eye no ene nia o take advantage of you obi o ho a na bibi keke no hia de free wo ho ene wo ho when ye bibi keke ene de free wo ho ntimi ye ni sa se de osofo ni kan ye na me send in ti di 3 days ene osofo no ka kire me se min san fa abofra no kokonfo anochi na sa diagnostic test na me ye no min san ko from na minhu temporary cost na doctor ne cast temporary surgery na doctor ne cast obe minhu ehun cost na mmebo mama ne enti enumu na but nia wo benya ewo papa no ekire no eno and the most important thing yeah I was say utumi adwena ho enti ye ne sa pepepe my brother ish my from me ho I want me and I asamba yes na otwufufuro bibia so ye foforo bibia ye foforo ye ne atiefo ya hwefo your listeners all over the world nyina ya hye na otwufufuro ase bibia ye foforo bibia ye foforo e be hye na otwufufuro ase nti
ehia omunyina Akoma FM 87.9 na afi so omunyim dwumadi ade ya mu Akoma FM 87.9 omunyim enye easy enye easy cry ye twaso de mo den pa ye nya anhoba afri enkrofo bebre ho say omo siesie wo mo ho aba na wono so aba beboa enra ye ma me bi frame ma see US or friend na say di osisun ye no na wo sen koragume ma see sun isa na wo sen agume o se ma ko wonim de ntia me sumisi da bi o se me ma wo Ghana omo susa enti me picture akra na ma hwe me ma no na me bisa me se me wa brochiri ha say no na ye frame me ka chere me situation say na me baby koma anka me den eno osun ya me pata no and pata na fi I was singing agume ma see onyame en show den wate bibia be fine bibia be for be send message o se ma ko aden na won fa people say nyina ko parliament na me se papa jono ho me fa ko parliament me de ko parliament omu pa omu ko me de ko in parliament mama mi mo me yanjere ya ho papa o send me message in parliament nyajuma ante se yakọ me fa bana ante yanko IMF kura no a enti se enye IMF kura enti parliamentarian bi entumi nsori nyina no on kase sa amount ya mo hwehwe yi ni tua ayi kura ono no na adwe no no se ye benya na pick up se o mo de ba nkwankwan na ba ko oton mutana entimi nto tia kakra ma ye papa se o mo kra da ye tia kakra ma ye enye no hia wo mo bra enye no hia wo mo papa na de ye betumi aye no yene aye wase no ankasa no yenye na yemfa moamoa ye ho ne ye kasa ye ahemfo ate ye kasa nkuhudu ate ye kasa politicians ate ma first nyame nhira ma first say what the information no is we who is scan so do to the information no be call ono so no crofo say ma first politician congratulations so ma first congratulations mama first na ye you know the baby no ya ka na chi na silence kakra na fe ya be bon dawru was in shaye su nyina say oba ho run no ya ta na chi pa na ko se baby ya to aba ba ma for si mensuro ya ta wa chi pa ya di nchenchen ya ni mu ya mu adan ya mu adan oye run for Nsem constituency and is onya ba pass or kwa abemu and we dey kan ya de o we dey kan ni ha o we say uni awo mu aye ni nya o eje wa ajo ni nya nti eno de o po ono na ekro ono na ekro ye ma me no pia na ni mi si ya ta na chi next year ya next year campaign brand dey ye ni adaji o eje wa ajo so for nika say ma for si pam trousers me yan shaping pam nika se me yan shaping am ka se nika na he am ka se me he bi be trousers bi be se nika na so yam pam na tension nika na ka se say yam nika na ba asanti ne boto ada ya say anti for stinty ya nama eja wajo ya ji ya che ji ya kambu ye di ya chira na jine frituwa ya bom ya kan den sneakers ya see kan kambu o ye di ni kambu say boy shoes ya jaika shoes na me say ma mi minim say afiwe za mesia ishaye so 87.9 kuma ishaye so ma for si make wonders oh okay yeah oh sa ma for si make wonders yenya ya kwase sa beto no ho because we hia ya ba ne nyina oh na evangelist prabe kambu na fe hu be be de ade na so ade mo de hu yeah apostle John Pra Richard Pra shares consistency former parliamentary aspirant no mo call primaries no and I'm for see ekrim no ba first no evangelist
sound say you know I for the let them be say wom now kono mo e dia my evangelist I say ma for still bem bem na o sana evangelist I say no buy ya criminal producer yeah man ya scream na go for nti on say ye no e na afi de ono nti abasa no ye nya akọ 2024 na ye betia ye say maame first na dairy ono na ye kwakọ so eni na ja nhia so na basa na dan nkan no ye gi sneakers na sneakers okay nti ye gi sneakers na ya she kambu ya konkan adaya asha kambu baby sneakers no ne kambu anam kasi ye sneakers ama ya penso ye kambu na ye kanu nti kambu adaya edi sneakers onyame so papa wate ye ni mo an ye ko he's been a very good mother to yeah ye nsan ko ye chibi o say ye ba president ye no kwasem ha no pa nti ono so ne mpanifo be kasa ne ahwe de betumi ayi because so far sika so penny but me problem kakra efa yen radio ni TV stations no sometimes yenyi competition ene ho ne ma to nchen na yen hwe enipa no enkwa se yenua be men edi president edi nkan aba hai obekọ baby foforo ebia me call Akoma FM de minya aye no ebia o manya bia ma me kama ba han ma bepe bia so aden na di nkan de ko ho na wa ni kan fa ma aden na winim hansa na wo ko ho in this situation dear yes re yen fa sa competition sa ho ne ma no ento yen kwa ne ye pe yen save life akola ketua o fa hawo eni ateti akola no sofa wa baha na yenya kakra ma no toso enye da bia ne nipa ye ne sa enye da bia ne ye ne sa but we ne de ahoden no so nyame tumi bibia ye but o say obema me shit no ya kan say o mattress kan wo so no se o kan e wo ha anani ha ka wo ha ka me kan bibi o kan 87.9 eto kakra de wo mo tro ye ne say full payment before treatment that is the most dangerous thing no enye half on say to the bi o ha ebu o ya na eya yaresa say ye we dia eya na ya yaresa e na omo senti no unya kakra no mo dia shase na iwunya kakra no de nke betumi akaso ke ne mo shase na ye beya ne kakra sa dia ba be ka ho but in this case full payment before treatment it is a one for I say 260,000 Ghana cedis no ko ya enya de on best start treatment and so nti ye ni abre no nti no say bia wo free ha na oba different stage na monka say bia adenti na ha wa ha and mudin kind of baby o say ha kra no kran de ye din kan ya ka but obekọ no o medin kan kra ko ha ama o manya say bia mama aden na wa ha wo ha no ani kan fa ma na de ko ho sa de ye ntumi nya nti sai fa ko yes rem other stations yes ebetumi ayesa we de wa ye nyina ye ba bo na ya je nkwan ma ye ba enye bebe ye bi sese ma enye me na sese nka me di kan enye me na station say ye twem ho we want to say ye ba normally obi e follow ye anim say ye one project once a year but this year akoso say one ni kunu yenu ana ye mo adwuma sese akoso say nyame adom ye entinka ye nye project bia biem but now no it is not about the principle empenifo dia ma dey adwuma no say ohwe nipa ba ko boss aka chichiri di na manye biem it's about akola yemani mu na yen akoma mu nsemfo ama ko dey am say da bi yintimi nya na sa na ama yen yeye oba ye ono so ode akoba bi na sa da na akoma so ba bi fo so frɛ no me yesa ne nkrata no ko say bi obi tu hu a enti yen mu say akola na abrochire yes omo wo YouTube na ade na omo so person omo ye enti ese akola na nkwa enti se wa wote se wa ba yen ha yen wo ba yen ha na akora wo gina ye so na obi so afra na so omra na ya ma na kwa enti eye se ye ba akola na nkwa kire se onku wan so ba ho 2.6 billion no e ka wunya
onko so ba wa 2.6 billion unya and so oba na unya dia 60,000 wenya 50,000 wenya 40,000 wenya 20,000 ye ni beba ye ho so no na se sika ni ye nyini na ye ometimi start operation no ama aboa me say me de bia de American so say me take as a little quick be footballer na daachi ye hu se ne so abamfa so mo my Ghana na ama ye nya kokudura ka say ampade ye no eso abani akola yi minim sa daachi ye be sa na betena bia we ne nursing training a o hye ne nurse atade kama no ne number betena he ya se Kristo nya ma ya ne akase Ghana fo ni wi ase mo bo aye ma ya ji akola no nkwa no se bia akola no nya midnight aba beduni na e basa na se wo sabre hutu sa sika ni bia wo de hwani ji a ebeba be hye okra mu ma it is not about what the guy call Akoma mu Nsem so it has say what the guy call Akoma no akola no nkwa say 10,000 abenya say 20,000 abenya say 50,000 abenya ya de teteso e ma di aka ma di aka ye na nyame de boy ho ban for that I must tell you nyame nshira ye ma ye nyama ne moro so ba we believe say bambo no ko nyame de maya no eye boa because obi ba na ma 1,000 Ghana na kwa me bag you 1,000 obi ba na yi 20 cities Jennifer Faka we sam one nkofo ba ye tu ye botomi ya person e de man nkofo no enu na nyame enam so enti ye bia na wo nyame bie kwan ma so wo nso obeba be ka de ye ho na wo so waje wa free bi mo nti men sisi waso na me nya wadwene se ama wo kan na nya wo na wo sha ase nti wo nye ni na ye mmoa na ye nya akora ye free sa amane mu na se ye oba bia nka obepem mo asa bia nka obepem mo asa nya me nsha ba bia wo de atwa to no ekwe mo ko kakra America no se unse Bible mu kra no o se wa mbra ho ase anye se abofra nti abofra de si ye ya abofra ho bibi na wo se wo beba beye bia se die tie bia wo benya nhira ye de afrim enti se emofra nioma sei na abofra fa ya wo mu sei na wo ye maame na wo ye eja na wo so wo ye nipa na wo nim se die emofra sitie ni se die emofra ho ani ka sitie na ontumi akrai na ni ji nyina sesa wo ni se wo se de ni ji nyina sesa se die wo si esese wo si di agro no wo se ontumi ni sa agro no said yes nka wo hwiri ye no de bia se odane papa kon ho na odane dane ni tiri ase ni tiri ni kura emu ye ni du nti sa akora se ya ofa ya wo musei na wo se wo beyi wo kakra e de aba be support na eye de na wunya ho enhira wo benyi nhira efri se de akora ne koya wo mu no sa ya wo ni free akola ne mu no na wo so ya wo bi e wo ni padua mu no na ye free bebre ya ye bebre ye hu adansidi ahodo a aba ye hu ensunsanso ana enoma amanfo anya free adoye mu wa ha enti se wo beye bia wo benye mfaso afri so eno nyame so be hira wa ye de afri so so wo bobra wo ho asete se abofra no sa wo brase no na nyame e ka no unti se waye bi te se abofra ne de no eno ano no wawie enti yesremo mo ensole ne do so ni titiru ensole me se adoye na ana de wo pese wo ye bia wa so de dem yesro ye fra wo ne brabeje nkwa we bi maye akora no ne ho areho e mobo akora ketu a ofa ya went se mu no anu eden okọ school kra wo hunu hwe efise de so ne so enti bede wo hunu bibi enti yesremu o ejanu mu nyina mo keka mo hummom obia keka ne hummom ba bia obeba bia no obia mfa kakra meka ho na yenye ne ten yese ya anye ne ntem ade misuro ni se maminu so kru be yi aba na nani be yi aba yi ebeye dan enti yesremu mu nyina mo mra mesoso yemu na saa modrohu adoye ya ye brabe ye bi na nyame fa mo nshira ma nyame ensham papa obia fra na ye mo mema na baso na no ye kofie se kosa ebeyi na mema fe na yere se mema yade na me say mema na yade pa because na Sunday ni Father's Day ti ka se obia we ye ja
oba na te ha no eye oyonko bema na ede ne ba enam no nti responsible father bi an try say wo de sika ne dose nti kakra bi a wo benya bia no ne obenya kese na ode aba ne de esua na ode aba ye keka boma etumi eye bibi nti no ye da agya no nyina so ase memom ma memo numbers no answer na ye nto aso e wa ha 0599 0599 305 202 0599 305 202 0599 814 926 0599 814 926 yeah and 0245 30 0245 30 1462 nya yesra tiefo ne se madaroma numbers no emfa baako wo de atro numbers na ye bobo ni nyina chogu ho nti in case of say bia o send na pressure was so na network no just leave that one na wasend yakọ other one so nti yempese obeka se me de baako pe na me fa yo mesra o se ni yempese 50 peso ampo ebefa ye babia because 50 edeka 50 ho a eye once just atenkan nya ba mu se obesene no ansane a etime sa ateko nti wo de anya ba mu nko ade bo se numbers ni na obe try say ebeba anya sa sika de da ho na ache kura ye to viewers afina atewani so nti yesre wa se waye wadwene se obe boa nko ade a na ma de bia na me ka se ho ade papa bia wuye bia bibi be sa apem wa mo gyan no na bonsam ye adwuma so ni bia ko fa nti e ne ontwe ma nti abri bia obeteki sa good decision wo ye obi adoye wo boa obi wo ye bibi papa bia mo bia obe sa atene fofo bia be ma wa gyan no na se bonsam ye adwuma e basa mo woni mra ho so tem mo se ni ade na be ko ne de nhyira bi be brem nti na bonsam e keka no nti ma men science numbers ni asra o tro ne mi ensenye na fa maye why okay 0599 0599 305 305 202 202 0599 305 202 and 0599 0599 814 926 0599 814 926 and 0245 30 14 62 0245 30 14 62 but me say na di ba ko na da so eye Mary Akosua Ade Mary Akosua Ade na eda so o hwe u TV no so Facebook YouTube and say TikTok no a edi no me pacho Ade no enye eye I entina na ya correction ma me wadaroma eye I enye inibia na obi send ya omre bebre na aha yentumi enko yenim evangelist mame yanche tifo na hwefo bi na wotwefo fro enda aba eda tresem na na migina so nhira ene de wo hunu mobroni Akoma FM 87.9 Kumasi nhira ne de wo hunu mobroni akola yako gina ba bia waye mopo fise papa nko aho oten entu abusuani nyina akora kamboma ese kanu muntu ko ma kwaye dada ma ye dada enti brewe na ye kire odo amawrade se onu durumre bi o hwie moja bi gu ye gye ye enti brewe mu na dana me keso se fofo yesu se wo bre pa o hwie moja guji okra 2.6 billion Akoma FM 87.9 Kumasi yentuminye that yentuminye na watwe madwene ho sa in fact 2.6 billion to save one child papa se yeti for yade akoyenian mamo abrochire Ghana all over the world but akwa situation nyina no that the biggest amount ya na menya 1500
that the biggest amount nipa baako send eno your sister bi ne kuno 1,500 aba kakra 500 aba kakra the biggest amount from Friday to Enra minka say Enra and the biggest surprise I got today was from our own that is she's Mami Brago. She gave us 3,000 Ghana cedis. Nyamishano. Yeah. Me sure what this kind of mama no. Me this sister back free US about. This sister need 2,000. No so the 1,000 count. Afena me sure nanim. Men to me anka we anka. And no ade se de akwa. Men to me anka. Me buy answer me be catch na na kuya say. Yeah, one friend na say. That is the biggest amount. Yeah. Mambra go de manya. You walk and you work even in Ghana. It's the was say you benya biggest amount. I just say you mom wa brochire nko not here in Ghana. Physical deepest say in Ghana. Sikanibia is not willing to even come to the studio and say send me check 10,000. Oh, like seriously? Yeah, no, obi person Kenya or no. Nanko ye ni akase ya na nam so akoya je ne nkwa na anko yo no akoya ma ko si na badwafo de anya be go de so eyi ni pasu but to say me kan no ma be ye bi yan graduating free na ye na ye collective say be gi akwala no nti enya me na nam so nem yina because we say oba ebia radio station na oba ho na o ma no ebia won so ye contribution na o ma no be 5,000 crown menyi ni sesa akra we hu to no na so oda ase e wo betu eja obeba ho aba bedam so mase eje de your penny be a beba mu bia na meka say nim kwan ne hia na so onyanya nkwan ne wi a the ase that there obi kai say o na ntia ba ono ntimi ana say you so beba so ma no why you have mu de awie me no so me ya na me pe kokko ma de awie hwe wo ma send ayi nyina nyese ma ko tia no woka obi anim de she say waye obi anim de yinu an megu abochira o ma ye dabi obo opekoko we ko na wo kwa owi a catch say no atra aka ho se mesre o memumidin yenu ni bebia o mo especially Akoma mu nsem de yenu ni bebia o mo tin catch say memumidin kaje ma ko se me and my sister now was sending you say papa catch ma go so enti obi wow what behind the scene but on person and on say I had here met my cause you can trust it with my trust is our platform we say one more nam yansa so ya ji wo because e ka ye bo nkofo han say unima so for na tell you machi ko hospital so ka bills eba ebi o wa ye de beba beto omunim say omoka say 2,000 omoka na ebi o kwa na ebi kwa na me lamps de but ade na nkasa kwa na bro sa Anita say you go try no for nyame ko wa ni ka say 25 little first lamp test more than 10,000 le ka ko ono ba e say doctor say 2,000 Anita be do an report the but he him say 2,000 there and ye yere na dim see ha ye we status here to anamo ye kwa lab keke na ye nyamfa sika nkan no funu ye twam 10,000 ko 220,000 and these are some of the things ye we no omutwa no funu adofunu e ka ye boy no and so and nessa Anita ho atono no obo ne bra ye wie so ya sa mo bi nim ko didwa e bia ye beka we chire no ye sign the card no so mo fan ko didwa enye sika keto most of them ya trust o mo say aduma no so o mo ye aduma so ti say wo sika wo mo bi ene ye dia ko se obi yade ya sa mani bi o de ye aduma de hwe ne kunu ne ma na so o de hwe ne ma at least o ti ba bi na hu no efe na e hye nyame no nyam na nhira nso won sabeka enti akola yedie mo maye nye no se me na sese nkani munyam no ene wadimani munyam asem mo yemfa no to baby na yina ye champion the common goal of the health of this child na enama akozu na akola nyankwa inshira de nyame mfa nyina mama akozu obi bi obo aye bia nyame so inshira ne bi ebe ma no
Ndi ma ko si amfa na ma no dwa biem na. Okay. Yeah, the phone yet. Okay. 0599 305 202 0599 305 202 0599 814 926 0599 814 926 and 0245 30 1462 0245 30 1462. Okay. I did with Tico Patasma, among former dear Mazema Dofon, my friend from Munina, King of Kings of Faudia, Iron Boot, Faudia Bra, Besanjis Laundry Service, Christian Service, Faudia Bra, Habium. La Benz, Father Jody, Father Brand, and we are quite Jody fashion, so Patas, La Benz place of beauty, El Cochon, so Father Brand. My dog form will have me team radio, so I'm here, so for corn, so for corn, phoning in our Munam from Mamma Casa for corn, and so for corn, Fasa Jingo, una usile mekano, opele. Wose we Akoma fan. Bapa Jingo bese. Jingo fadi abura wiamba mbabaje. Kacha Master Salifu, onso sa. Wombo nyina momra. Wobi nyina fomu dia mra. Nyina momra. Ai, bayi wane akwa bi o magazine. Letition Benz Letition. Also on fomu dia mra. Danjima. Misrawo, mbabaje. Okay. They fan shakoda yi. Na jina wo ya asset mo. De ne ne yere abrochire nsira mo fa mo de mra na say you girl bi be ye ni nti na asem hu mu ye mu nya na asem ma no wate abaifo wo mu ebi wo mu gu ye ko obi gura bu abaigura wo enti mu ya na da bra so de ko se me chance bobo asori ni di thank you for from patwa mo mra assembly for mo mra baptist for mo amata CCAC SDA for Mozama disco church mo mra later day center for mo mra mpacho Ice and Ice Church mpacho mo mra Youth of Jesus yes 7-day Pentecostal so mo mra nso de no me Migra Ice ni omunya ho nso de ne de na bonso a utwa ubetumi dia ubetumi dia bra ha de dia ba bia na bia na taxi bia na wa akra but modern family can go studio oba say present no air article bi sha dia se ara me hwe oba say tron so a ye be ye say the 260 no article bi wa se na ebesi nti ana me hwe ya anya ne ntem so a and be increment na wo I said the more now on say machines and machines they know near the baba nti say na the more now na increase enti yesremo say muza akoma muze bi atrase na ma ko say ni abre na ye ni abre na nye bibia o say ma ni bria na enkwa ye je maka kire mo say Christopher nkwa ye hia ha enti akoma papa ye be ya ade no enti de ye de beboa na ebeje okra bi nkwa ama asaba kwa so fo bi say wo a wunya relate kwaku hu adansidi papa ye bebo dansidi ni na ye abri o because they say they when akosu abrago ni kuru hu adansidi wonso obi adansi wo obi abawo ba kwa nyareda obi na bi chese ni ade bi ye bi obi wana dance and this is the time sorry na ma ahomere so na bra na radem training also ahaya Akoma 87.9 FM Akoma mu Nsem dwumadie no ena waso eguso awutie no afei ena ohwa no ewo Onua TV a na yeguso yewo project bi ada ye ni mu a ye start ye ena no efiada no na no fiada ne start ye no yera Isaac Opoku ena edi enkomo na efiada ne de ya na eye giga pa sanse ya na adwuma no tata so we ko na we ba nti ya na brani so na sade tie bia no
yenya de si ene so no de mo amunim yen yen pa ba e wo bibia ye be ye ho esanse yenya nkopon no e ka ye ho nti bibia no eya na ye wogidie e wa rehemu sade etie bia onyankrompon e be boa yen nti ye ba Prisla Opoku Boahema ono ho asem ne yaka ansana yenuanom onua TV enso ede betum na wahwe no wo enkran ene baby biada wo bia no na enano na yakasa ye bai baby a ni stage no enye but ene yasanya yehunu bibia in fact ekua wo de woni kwankwa sort na wo de wasa wo position no eye heya ede emame papa eye heya de mame because ekoba no enkra de a na je say akomamu nsem team no ka akoda aka yen because we are all mothers we are all fathers awofo enu nti no oh my god ye kwese ye ba ebe komu no ye hunu se akora bi komu a na eye ya in fact se wo ye owofo na wo akoma pa edema wo ba se oba yare na otete ya untumi nya hwe o yare by force se wo ba yare a like pain na wo fam no unya ka wo pani no enka wo woji sa pain no efai na akora ne ho to no fi se de ha no Marco, dear, we had dear a cranny muni, said the O.C. Yanaho, but Bibi or cry on to me and chere, ye baby cry a yana ye. I hope I need to meet I may hire me, Masun Temia, as I have many have cramming, as a man not check a crank, as a many so as a PA by who penino, who to me, actually, who wouldn't pay any muye, as me a crank. Enti akora yare a o nya me ni muni me mfa nkora ni agro nti akora yare ya na asede me ho ni me ni padua emu femfem me no me nya okay te sede mete no na akua na no fiada na me baye ni mu ye me fechen ne ene de no kwasem oboku na no fiada na me baye ni mu ye me fechen ne Moko weekend dey na see here. But you see ano de ahohini na atie si ni so. Eye otini hu sa osan so bowa sa na aseko da chi na ma ontimi enda. Enti ena no Saturday no na me de ne call hospital bi wotre de pan ho no. Enti o mama yenura so fa de me de ma no. Na before moko ye weekend dey na ahohini ne wa no ene code ne betie si ni so sa no na mudi nkan ko hospital dada no kwalebu confirmation 37 ade no no mama modura any baby afisi omo so mbeye we no irake we say o mama moduro se onomo abi akopem das ka ne beye ready a obeba na me pacho da bi bra na egusu eye processing no ye call 37 no de omo twetwuru no ma ye kotoy na kwalebu ho nso ye di ho be 3 weeks nti hono so da bia kwa no mu twe no ma ye to de man se de be ya obetime free pension mu nti omo transfer ya ye call urake hono omo ye testing DSC testing de omo am ye drubia eno de omo am drubia nti owo fie no nya ho hina ti ni sin so weekend ya mokwaje adruma na onoma drubia at least e be reduce pain no kakra de ama no pacho de nti aya Akoma 87.9 FM pacho we no eye enibresem entina donation bia ho a involve so much money and ye ne kenkan people me pacho obetumi ede scans ne me brain ne ho niema no aha o sha we ye niema omukotwitwa opoku we mu twa bi wen pacho we Akoma FM 87.9 ewo urake no Akoma FM 87.9 but mama ndi kan embobo numbers no emfa mawo mobile money numbers no maka chiro se sika no de we kra de nye no ene ye de ka na mom ye tintim no won krata so na mepese obi a wonima kenkan bia no se ye de to so a obekan everything word by word na we how serious as ade ene tie ti ne ani abre no
na nti mame mobo mobile money numbers no ema 0599 me pacho ansa na no chro numbers ni nyina o send ma we na ye busy foko we so because maka say ye hia ye mpese be lose any amount because kama ye hia no edoso say ye to me enya ni nyina de ebenya no kwa ni mu kakrakra na wo ko ba bi fofra wonya bi so it me so na ye de akra ne ko conditions na wo ho no edoso enti enkasa me de me fa ba ko pe emfa ba ko pe fani na amaye padaroma 0599 0599 305 202 0599 305 202 and 0599 814 926 0599 814 926 0245 30 14 62 0245 30 62 Sunday ebia di obenya bia me pacho obetimi abo rest studios asenso na wo de aba eno aye maame bi mercy US osu ye papa fe na wo sekra agume o pata ni bia wo just enye yie areho na maye me de wo mo medical man ya ne bi soso dodo nti duru ba bia na ayi dalinu onuzim ne ho no ndi mentumi na emom no ba bia ehia me eya wose the cost estimation of this procedure including all consumables drugs surgical fee ene ho ne maniema ni na no it cost 260,000 Ghana cedis ena wode aba tie ba ko ha me ba ko bi ya sekre ho okay we say we will require full payment before we start the procedure full payment me how no say ya jini nyina ansa na ya shase eno na me nyan ma abroche for no fra no musu wo mo sesan kaye abrochira akura ketwa wei kiaye adana Ghana akura wei fa ye o mo no oda ho because na busuafo ni bia o betimi afford this sika ntem na akura fa ye o mo na oda ho yes full payment na nya a hospital no so because o mo so di fidie na ye adwuma good omo so nkwa na wo bie na o nti full payment se sika no meda ho ni nyina ya nhwe no ya jini nyina enti senkaye bia o mo fa bi mrane en start na mo de dia ka abade a ke betumi aka so okay ye yenyen ye kotua na o ma start na ke ya yen kakra pe bi niye de so saa yes ye na ya ma no na so ma me ehia me se ba baby foforo o mo so mo hia full payment and san o ma start treatment eno kra nya ya me pa cha otie me biem wase de this cost estimate is subject to the outcome of the procedure which may increase or decrease upon the finalization of the patient's accounts. Hey, it means to say ya yenya meye ye no sika ni nya red ni nya ebetumi akosoro anase be decrease na me pa acha wo Ghana die na decrease say ya eye increase enru okosoro bibi e kosoro enti no say ya anya ne ntam so amfa sika na ankon so bedru time wa ebia wo be nanti free habeko obenya sa 260,000 no ode beko hospital ni aka chense bia beka ho ti san ko ne kope bi beka ho papa akura yi so na wono so na ebreye enene nimu nye 7.9 Kumasi okay ma memra na yene Presla medin komo ya mo number ni biom na ya mo bon ansana
Sana many press line in come on. Okay. Okay. Inti agree numbers no 0599 0599 305 202 0599 305 202 and 0599 814 926 0599 814 926 0245 30 62 0245 62 okay edino ya Mary akosia ade ni nyina de obesa ya kosubi fana besi mi ese we ya busy afako we so we ya be busy afako we so edino ya Mary akosia ade ene wo numbers ni nyina so bomodi a ye hia wo kakra wa mesro we eye gauta Ghana ma ebi betumi atoba e pacho yade osi esanya osi esanya yade eya obi nim de ba betu obi enti na me ka kire wo se wodi esika bi a wo beyiye bia no din kan eboso mpaye e wo fon so kra na wo send a din kan ka saguso erade sika me send wa wenu say wo ba mini bi ena matiti me mo remu na me de eba enti sika ya me send me pa erade hweso ema yade a yedi sika kase sei sa ema me so because wo pani no ma me no wo mpa ho dabi se wo benya sa cancer wo benya kidney yade wo be breast cancer on pasa yade no liver ni sa yade no enti erade emesika ema yade kase a yedi sika kase sei sa ema me so obi wa na yare yakra ma ko de bia wo tuesika wo hospital de bia wo tuesika de bia wo no maduru de bia ni nyina no mami bi bai o se no so o for 30 cedis na composition ha no se ruade me de 30 cedis yi ko ya adoye ma obi hume na onya mesoma doye ni yenye me operation ampa sa na o kan ye ono so ye operation ye mami na oba ne case ba ha se ya ye frɛ be ma na be ma ne se ma ko na e ka se ya me ya adoma ya wada me ba no wo kai sa ma me no ono ye ka na asɛm yi 30 cedis o obi dia be ye no no so operation ni nyina afiri wa ma ya be ye no operation free wentua kapre nti adoye die nya adoye unya adoye wa ha unya ho adansiye ubenya sister ba ko se mi ja me manyina gudem ye bebo he nti no nansi akoso uwia na wasanya bo se rade ma ya de kesi we bi emma memma unwo ekra odon sato ye funu so ase me yemu ba bi ebebe bia no holding hearts rade medicine sika we me de yefri ho ana kidney cancer tonkoratrim brain tumor wan ya kese na ye bodia na yem de hyew no wo se rade masa yade we ma me so medicine sika we etum odi kasa sa fagu so nenya gidie se nyame kwa akura we ya resa ho no presla de no nyame ebeye sa pepepe e de ma yidie wo ho bia yenya obi Akoma FM 87.9 Kumasi sema sana makabrofo no ensandri entino ai bonte brofo ne de jama ko school anche mo degree sandri ma ko school enra chire mu wie kwasi ada ene wie fiada ai ne te brofo entino obi bia each and every individual ye here kitwa bi enso ye de bibia ye je boaboa no ye ne tumi je kete boaboa no de kwa you operation you won't believe us but ye be ye ya be ye Akoma FM 87.9 be sign check my what be fabre ye yesra mo ene na ye ka ministers ahodo yesra mo mumra what mumra egwe na watchi na me wa TikTok sa na me copy abrantie bi na asem bi na oka efa helping the needy se wo boa
mobroni bi na eye me de pa Ismail bo ema obi bi me pa cho wen wan so ma bu mfukura na na obi di aba e bia no wachina eye wodie tie nie nenya akoma 87.9 mame mo numbers nansa 0599 305 202 0599 305 202 0599 814 926 0599 814 926 and 0245 30 Edino eye Mary Akosia ade play mami ablabo flasasim na ablabo besan kwa sasim enho kwa ho obi ni ma de chiemu asem na obi nyi waye na Awurade Nyankopɔn be hyira wo ho hia brem sɛ de mbo ni aduhwam ɛma wo kra ni gye no saa so no nyonkopa ma wo nua ni nje ye wa asase so se ye beje nkwa na ye wa asase so se ye beboaboa ye ho ye nyinaa ye wo ye haw nanso asase ye wo ma ye ho ekwan bia so etomre bia asetena mu ye den na hu be hia se wo be hu oboafo bi nsa amana so mu nanso wo tene won sa na wo nyi ogefo bia nsa na so mu awa wo sem ne infomso kese ba ko wo nipa ho ene se ade so nipa ru anfeli ye nya odo ene tema ama no akoye ne mwa ade so obi di ohia ne amemenemfe akohwe ohaw ne amane bi mu apra kese a ontumi nye ne ho hwe ansem ye nya odo ne tema ama no akoye ne mwa yemwa wo nipa wa abla wote ase wate yemwa wo nipa wa abla obetumi bie na no aka kire ye nsem daase nemu enya abla wo guda ho a ontumi bie nanimpo no de ehunu papa ayaya ma no mpenifo se efunu ni ma adaka bo nipa hunyade ne de waya ma afoforo huni mobo hunu ya ne mobo nenshira eni nipa wo hunu afoforo mobo akwa sasim enho kwa wo na obi ni ma de chiemu asem na obi nyi waye na Awurade Nyankopɔn be hyira wo ho hia brem sɛ de mbo ni aduhwam ɛma wo kra ni gye no saa so no nyonkopa ma wo nua ni nje ye wa asase so se ye beje nkwa na ye wa asase so se ye beboaboa ye ho ye nyinaa ye wo ye haw nanso asase ye wo ma ye ho ekwan bia so etomre bia asetena mu ye den na hu be hia se wo be hu oboafo bi nsa amana so mu nanso wo tene won sa na wo nyi ogefo bia nsa na so mu awa wo sem ne infomso kese ba ko wo nipa ho ene se ade so nipa ru anfeli ye nya odo ene tema ama no akoye ne mwa ade so obi di ohia ne amemenemfe akohwe ohaw ne amane bi mu apra kese a ontumi nye ne ho hwe ansem ye nya odo ne tema ama no akoye ne mwa yemwa wo nipa wa abla wote ase wate yemwa wo nipa wa abla obetumi bi na no aka kire ye nsem daase nemu enya abra wo guda ho a ontumi mbie nanimpo no de ehunu papa ayaya ma no mpenifo se efunu ni ma adaka bo nipa hunyade ne de waya ma afoforo huni mobo hunu ya ne mobo nenshira eni nipa wo hunu afoforo mobo nyansa ena ekasa no wosi nyansa ena ekasa no onua baby bia wo bia said ya wosi agume no se sa na agu wa nka wasore. This little girl, she was very cute. She was so adorable. Nimfoni neda so no. Me pa cho fa no ato so mame. Ade na wuhu. Na ya boniti. Ade na ya boniti ne to so mame. Ya the ribbons abubom. Na o mame nim ana wo papa yi enim se dabi ye beyi ne ba ne tiri nyina ato agu. Ya be ni abo, ya ribbons ya abubom. Nation smile. She said you will see smiling. She has a very cute smile. Yes, a very infectious smile. And I make a rough of her. Very, very infectious smile. She has a smile, no. And tia shama sa smile way a fade away ana. Akoma FM 87.9. She said you will see smiling, no.
smile gradually ebe fade because the more pain no eye more no ni re be fi so obesere yeah na o sere ni nyina da ni su o sere so no wani mamu na se obe smile e ma mama ye ma Priscilla ni smile in fade mataroma oboku kitwa bi ne ya ne Priscilla ni nkomo kakra ne hwe se obetumi akasa ye ho kakra die poti na ewo Priscilla FM 87.9 Kumasi na obi hwe bi obi anhwe bi Friday no na afi no wo hwe omo se den pacho mama doctors ne say ya de na aya akra no ne brof din the cerebral angiogram and cerebral angiogram ne ya de ni din na doctors ne kire say entini bi ewo onipa bi entini bi wo enipadua no mu a efa etire no kwa adwen ni mu ensuo fam ko ne san ba nipadua mu do akra ne de na hono enti ayese balloon na ensuo akogina mu enti yede call 37 ene kwalebu no omo kire se omo ka so mu bi akra ne tisu na omo aye ho adwuma enti ne foforo bi nso da ho a emoja fam ko adwen ni mu ai pompe koba enti omu bie so na se de emoja fam no epaya omu ntimi nya ho hwe emoja bi tu akra na kise no anu enti anumu na omo ma transfer letter se yemfa nko private hospital ho Urake se ho na omo betime nya fidi a omo de beye sa surgery na yekoye ti yekoye no na doctor ne hweye na o se chi ye test bi ye DSA test enti omo my cost na say 110,050 cedis na yituai na omo ye test na doctor ne se surgery no be ni 2 times oye ba ko 3 months na wasan so aye ba ko it's the first one kwe yenyanye bi ya second one no test keke ne ye nti se ti ade chinye no na omo maayen omo se ye magic cost no ti ye kwa forms no de maayen ye 260,000 there is a 2.6 billion ka omo de maayen ti asema doctor ne kan ne se chi se nyame ya adom ni nya aboafo se de be a mbetimi nyeska ne de ahwa abofre no kwasem enti na ne tofa bono eno nti se ene na wuti a sana story 87.9 Kumasi mame mo bo numbers na memra Priscilla so 0599 0599 305 202 0599 305 202 0599 814 926 0599 814 926 and now say 0245 30 14 62 0245 30 14 Akoma FM 87.9 Kumasi ate numbers nira edin ba ko pe ene da so ye ni abre esense ye save Priscilla opoku boahema enkwa 5 years afena akakra no wanya 6 years ena wakodi sa amane no emono na yene Priscilla din komo wi a yebese abo papa so abibi sanse e wosen kasa abre wonam na opa adwuma abeboa yen na ko maame ena de nete ha na adan ena be ma no mum ena aso akra yinsa wode ne nama ntina meka se kwasi ada na ye Father's Day se fathers no mo na we ni somo mema no esomo pa me sha se be challenge mema no amuji mu de se mo ye responsible no moba catch mo piesie na te ha no mo catch re na te ha no wo fa ase na te ha no enti no se ye Father's Day dia ene na mema ewo all over the world mo nche mo bobre na yen save Priscilla Prissy yes at the same oh ya pa wa hu Priscilla what did you say Prissy Akoma FM 87.9 Kumasi woni mo hu
eya bi wa no kasa mama why e motiri nko dada nka njere ohun dada wonye e wo so ka president fi a we de kire no na wo hunu president ko school when Hansi good Hansi Gold e wo kochi oh Hansi Gold ohun na we jina say class be na wo Presla Akoma FM 87.9 class be na wo we jina say Kai need you KG2 we jina KG2 and pastor Presla jina KG2 pacho KG1 Presla enka o KG2 what promote you KG2 na according to madam ni say wo mu che na de na ohun nti ama wontimi kra Presla promote na madam de wo kan ye mfa ye wo KG2 upo mpo ya ba ya nim okay Presla na aduane be na pepa Presla shebenim aduane be na pe na me nkoto mero 87.9 Kumasi aduane be pa na pepa ka se me ukosko aduane be pa na ya de ma ya wo pe udi fufu Presla kasa udi fufu udi mo wedi mo udi abete enu de wo mpe na Presla wadi ane be pa na ya wo pe ga jam ye goto bi mro sisi a Akoma FM aduane be pa na wo pe wo favorite food e dai enu de wunya hu ya hu ebia bi ko Presla na aduane be pa na wo pe pacho fufu pa mi ni fufu o ma mi so kwa no ni fufu but onu de odi fufu ni de pa ni fufu o hu ene e woni mpe Presla ma me 5 ami so me fufu pa ayo wa maje fufu fie mi ni e hia nti ni e ka no so okay na Prissy wo school wadan for pa your friend say Akoma FM 87.9 Kumasi when out ani ni di agropa wo school okay for emano how na adawo kan sembi na wo so woni ni di nkoma na actually na sisi a de be chine nu e be kakra kra wo bi sa na nu refi na nu refi on kai de ne hana gbe agria woni ni o kan sa nti na wontumi enko na nim no wo ka kire ne ne seconds na nu refi senyo no Akoma FM 87.9 Presla so bibia be ya fine so nim say bibia be fine na Presla we kra na me dano me bisa so wo da o ya wo bombai wo betimi abobi a kire me hey ayeka kede wa mo ti nko ide Presla wo boa so bombai kire me empire be na wo da ya wo bo wo betimi abo a kire me isi fe mama wo betimi abo bombai na kire me ntimi refi ohun refi mpa na ya obo no na obetimi atonnwuma kire me obetimi Akoma FM 87.9 akwa your dancing shoes ready na me besa Prissy tonnwuma na kire me Onyame tonfo osere suda Abata kesino obaya hoba Abatampa ove fambu na ene nara Nomatampa ove fambu na ene nara Oh nyami tumfo Akoma FM 87.9 Abakasino obaya hoba Oh no batampe ove fambu and any day you know. Oh my God. Oh my God.
Here I did go Jesus Christ. Oh, and Momeka Sebi na me nyama home kakra me mesu Madam for no say maybe nya wo be so me sanam de ne frost and in fact ma sha me ho den mi ampa e frida oba nya wo say me suye but mama onu ehu enyum na oto ye no onyame tu shenyum akra na etini ato onu a wacheche no ho re no oba and ohun ne say nyame na boy ho ban ye hie nyina ha me ho ma na wo sanam na kra na ba bi ti say wonto because of to school jomo like Nsem crowd onya ka no ma hyehyɛ omo Akoma FM 87.9 ana num bia school omo tai toto ne bi yeah na se ono atimiti na se no ho se nwum we na wo se meto a mama wa ha mesu mo be ya mo mesu sisa pese mesu I was go mi nyanko nyame tumfo ohwe so da na nyame kwara no so ba bia wa bedu mama na boy ho ban ampa so se na taba kese na bo ne ho ban yanko onie enru ahodo ye dia so no ye dia mana nom ye easy adeya oda so tiase ti nyame na bo ne ho ban nyame na bo ne ho ban Prisla nyame na bo ho ban ampa wate nyame be koso abo ho ban wate onyum na wo to ye no enyum bebrebe suku nyum a ye kire mo nkoda nyum a kire mo KG1 na enyum a watimi ato asie me ho adwire me na menim mposa wo betimi ato nyum no menim se mi bisa wo nyum kwa menim se wo betimi ato nyum bia pa hwe nyum a eno aka ne tirim otatu wo fia na otatu sa nyum we wa hunu kwa sorry Sundays children service ni awo mutu akanti Prisla onyame be hwe wate ibi anso nyame ye wate so wujidi se nyame be ye wujidi wo boni tirinko nti ebia wutie radio a wo ka no aboni tirinko nti sa na tie onyame be hwe wo nso ampa bibia be ye fine ekwe mame mo bo numbers no na ye nche atiefo adoye so mfa so wona wonma be ya adoye ewo bra na yegigi bi di aboa obi a owa ahoyehiem wo ma dance a wo mu di ye adanse a eye genew adanse a eye trodo ene obi kra frame man bi osi asaman kese ena ofre free no se Saturday no se Friday no or Sunday 100 Ghana no frame aboma mane na ye akosenya akomodie no o sendi bi na anwanwade nyame ye ma no o se mako ebroso me penite ma ye late me kwa adwuma ba mafrɛ na maka o se ofrefia sa man kese enti ma me bobo numbers ne mo adanse ne bi na fe yensan emra 0599 305 202 0599 305 202 0599 926 0599 814 and now 0245 30 14 62 0245 30 62 my country say edino nyina ye mary akosia de one account mu na eko enti wo dia ne say wo dia focus on one number sure numbers na me ense nyina go e bia the far way so na ye busy out there far way so because ye mpesi be lose 50 pesos ye here 2.6 billion 260,000 ye nyina but ye nyamu fakese noa se be ye okoba bi fofora enche wo benye bia soso na yatumi akoye nti ene ya twere gusuo no wo kenkan obehunu ye hia full payment ansa no ya start procedure no se ya mfasika no so amma entemu a betumi abase ebeba no na asan abroso agese san yachi enye ketua obi si wasu saa wote ho ye dey mepacho enkasa bre menye obi a wabɔ red studio ha ede ne de kra ba nkemani beje yesremo
ene na ato akure yenti adanse ni bi emi de pastor mama kunya say metime odo ya sende na me kra mani nda sa mari koposi na ya metahwe akoma mu nsem pa kopem say we ya mentant ni finti anytime we fi bia so ya mehwe ti mehwe ade na e kama kuma yie pa na meniska bia so me hu obi sika so na wo me phone so na me so ma me send 5 cedis na me send sika so rade sika ya me ba be send for 3 years ni me menses madam so am nyi me so nyi ye me wo dan so 3 years me menses mada de bia me ko hospital me nu ngro nso still a kopum se before I be di Easter no na me hu program no na me say ni ska me bompa go so na me de send e efiti sada na me ti sema ya say we me kakra first me year be sin ya me menses na ba it me ni aje Benya jipa machi se mi juha menti asie. Ti wiase person ereso bia ti se papa ewo hoi. Nshira wo oma nshira wo msin oje. Da mo ase bebre na nyame nshira mo ni bima pa moye. Mo di bua da mo chana good afternoon. Na nekria ne ma kozi ni pamfo. 87.9 Kumasi. Mchacham. Mo wadanse kese bi. Efene se mami ni nukumin yare ya odi beto wa me say yemwan ni nibi me single parent but about 2 to 3 weeks ni me pama de ntina me je express bi ana me yenti me na me night to me night me hwe me repeat no that day na madona e pushing me na miniska but na no nza 100 cedis on my phone so na me send 50 cedis so they support I dance enko fodi ya nda fa so na me so ani bia timi nti be 2 to 3 weeks ni hu hwe en na me hwe mo Tama papa no ba ya o se ma me ya ye na wi ai mo to nyam ni ade ni na me hwe mo ti eno na me hwe mo na fi me nsu me gram se adanse nkofo o de do ni sisu ba 9 o de do ni sisu ko daaye Akoma FM ama do ni si gas ni so sa ma de achi na ni ko fe ba 5 ahimate ba 5 mi ko du fie no adremu because I really didn't mama we no ahabano ni ndua no adane nso e waseba na maseba no so ahia me to na chi na gas ni so ho na me drew hon na me te sound na me start to me body my friend be me friend na oba obi say yinyame aye no cylinder get way bi sa ya fene se we na yedisi so ama wa ba na ye so chimu anani ama atro free so nta kada de na so nti nipa menene na no so ye fene se ode player e so we ni da de ni ino chimu ya obeyance mo timi do mo na me hede nyame ya ebe ma ngene nche sa se nyan kupon wa silva ni mudro ya he nyan kupon atimi ahwe ni man so ama gas ene se ba yesisu se ba na na twie Akoma FM 87.9 so ansia Akoma FM 87.9 Kumasi papa kutuwa ya mi ye na adi ohun se papa ketuwa ya wo ye na age ne nkwa eye sika ketuwa bi o sande bra akoso enya akoni ni kunu Francis na je ne nkwa akua wono ofre won pa cho silver na oka ho asem ni o se etomu tamben na edu tamben ansa na omu hu we ya ne mananhye mako o se nwumre no nkono na okọ adwuma no nti esisu a o ne ba no woni se eye aduro nti ne ba na dum no ansa na okoda se wokọ ya na akra no so ne mam ye nsem wa omokodae nti esisu a ma de 5 o'clock onu so ebedru am onu bedru fie ansa na onu hunu nse gas no eye teta nti obi edamo
kumo musie enso anhye wo bi fie na silver no ma say na silver emu dro ye say 9 o'clock 9 p.m. to 11 12 1 2 3 4 5 emu dro ye say nti adro no na atumi ayɛ si ya kɔpem so ba bedru yi na doye kakra bi obeye no bamba nyankopɔn ede bɔ no eni enya agoro minia enya agoro me say wo dia just bompa ye fagu so keke ketuwa bi ensa dia wo check your so obesan ede aba onsan famra na ye dia wonim se ye no aha no di nti adanse ne ba ne se enipa na wode na asem ba ye no oda yakoma so chen bibia enka sometimes enye easy say you better say now enye easy sao sister sika jijie ana sika sre enye easy eteki ya de vem ene eye but ebu ho a ye bu ye ni gusu ya na emfa ya na enye yi say ye wo bania say ye wo ba fa ho sha akra issues mo fa ho sha papa issues mo bisa ho say ye me ba enka be ye day Israel wa ba ko ka ho ma me ba na o chia e na me hu say sister bi ni okun wo ma ba ho no say mo yale mu hiamwa enti e ba sa no me so na minister me ka say ra na minister message minya 20 e na me ka ma fe ngu so say mi kun no man na me kun ko no man sa ne ba wona me da ko sa papa ni me tu na wona no ko sa ma me pa me ma de say me de ne ba e ho no enti me who's me chase out here na me ko send 20 na me ka say is there a din anko po say bra me send sikai ama wo mo mo de akofo mo ho yale yi isu ni ku eno mo nsa nti ra de ma say so ya me ko send dem ni ku ni nyansa na nyanko fon ahye no ho ani mo nyam ama me ku obi a na sa te na say wo ba ya se ba de nsa de me fa bi nkama no biem o me ka kan say am kwa me tua no na ko ba bi akotua na nsa nti say ni ku nsa wa jai free time Sunday to Saturday and for kwane family na me na jai na me free ma post na me bo na ma ye say nyanko na mo ba no so aya ma me so no no obi enti na me dia akoma e fa dia na me tie o ya me ko me ko hospital me ko fi am de ko to tie Oko hospital ko fi ode ko to tie ono so adanse na adanse dia ye 1000 because every appeal bi a ye beye bia no ye nya ho adanse enti adanse ne dia ye ka se ye hwiagu a ye be hwiagu saa edoso pa ma me bobo mobile money numbers no ebiemo ekacho kusuwa mechemo nnuanu mu amuwo outside all over the world nkuhodo ni nyina eye 260,000 the betumi a raising wa habia no ya de be ma na fe ya to so e wo baby foforo enti no 0599 305 202 0599 305 202 0599 814 926 0599 814 0245 30 14 62 0245 30 14 62 edino eye Mary akosua ade Because Holy Spirit fire make it right. The funny Jeff above my boss. Mama will to me, Papa. Anyone needs our poor. But you tell me more, as you may be on me. I wish you make us our Holy Spirit fire make it right. Holy Spirit fire make it right. The funny Jeff above my boss. Mama will to me, Papa. Anyone needs our poor.
Ladi utami mwa Esuma grumu Abusia mume kasa wama wonsa Police me kwaya mikira Police me kwaya mikira Efani jefa boma boswa Mama rewu ntumi fume papa Anyone need awakuwa Ladi utami mwa Esuma grumu Abusia mume kasa wama wonsa Police me kwaya mikira Police me kwaya mikira Efani jefa boma boswa Mama rewu ntumi fume papa Anyone need awakuwa Ladi utami mwa Esuma grumu Abusia mume kasa wama wonsa Police me kwaya mikira Okay, enti ano edin ye ba no na ye de no etutu so no me se first ni aboniti ene ye twaniti ye yiniti nwini nyina egu na obi anim se etira ya bone kama ye de ravens ya bubomo no bedru baabi ama ye yini nyina e de ato egu ye hia wo mo a ketua bi ensa 260,000 2.6 billion no mo se ya fa amantemu ani 87.9 because black no be say the eyi aba no ya fa so ansa amantemu nso a ye sai benye ska na ye di bedru ho no na cost ne sa akwa yanim nanim ti agese sai ba e be pe bi ka ho conditions ne doso enti ye ga wuta Ghana ma ye ntumi hwe ma akra we nani na wuti wiase no wani ya papa no je say na minim 0599 305 202 0599 305 202 0599 3014. Okay. Opoku. Mama. Adiasem yeko. Ewie die adofonom me papanom me maamenom asofo honorable ministers ni MPs ene empanimfo a ewie omteme nka wakasafidie su nyina no bidi awrade nyankopon din esre obi biara FM 87.9 ma hoodin entimu nyemu kotakra nyame na ayaresa woni nsem nanso wonam nipa so ene ye n'adwuma ti de mesre nyina ne se mommoa me se de be ya awrade nam mommoa so ebeje abofra president kwa ba bia duru no se mammu a enye yi abofra no behwere ne kra ama se mi di awrafo me titi mi da me na ade chia na mi sore na mi yema hyemi ma yesi abofra no condition wo munti minti mi krampo enwu na chi because of how ne amane eda ho obaba akopaa no me patwa me baba akopaa no inti mi hia adofo no moa se awrade yakopon be kan biara koma na kakra bi obi biara be sende no nyame nam so age abofra nkwa na mgidi ye se yenyankopon a apagade wo ne nsem se ketua no obi biara obeyi 1 Ghana cedi mpo se wode boa abofra pomdin no otumfo nyankopon enhwe ne kwa awrade be hyira no ama ba bi biara obejan be ya dansidie se ofri na koma ni ne kram ni na hunyam nyina na de wo ode aboa abofra yi na awrade nam so apagya na ama ba bi biara obejan aya dansidie ahye awrade nyankopon din anunyam minim se awrade na modon so beye age abofra nkwa na awrade so ebe hyira obi biara 87.9 Kumasi osolatie besa me fa kwan so na me damas oh ewie die me fa kwan yan so na me de asida kese ama mama course ni nadwuma efo asofo a wo fie ha menua man beto ma ha adofo no mama ehu abofra ehu mfonyini wo menua panyini fon so ana ofra no bisa ne de ekoso ana menua ne ka abofra no condition ni nyina kire no in fact mama tie na otena se ntena ana ofra menua ne ka kire ne se o mama mfa abofra no mra fie ha na medi abofra be duru ha ne se de o masi anya tema yam hihie
ɛne sɛ de mu si bi abɔfra yi yɛ de ho abobo no bro ma de ne minti asie so ama sisi ɔmo de ma ba mframa mu a ɔmo gu so a ɔmo nam adɔfo no mu a so bɛgye abɔfra yi nkwa enu nti awia yi sɛ obi biara te me nka me fa kwan yi so na maka sɛ awurade nyankopɔn enhyira mama ne n'adwuma yefoɔ ɛwɔ adwuma pa a ɔde ato wɔn ho so na wɔnam saa kwanya yi so ɛboa afoforo nyame nhyira wɔn na wɔnya wɔn kɛse wɔntra wɔn ahyiem na wɔn pagya wɔn si mapɔn magyina bia ma wɔadwuma nkɔ so ɛwɔ yɛn awurade yesu kristo din mu na me fa saa kwan yi so ahyira me sɔfo madanase ɔsɔfo peter akabre in fact papa no so nya yamgyehye ne tema ma abofra bra ɔde ne sɛ gu abofra ti so pɔmpa yɛ ma no ne ti ne na ho a ɛyɛ yi ɔsɔfo bi akɔnka no kran pɔnta yɛ mpaebɔ sɛm ɛsɛ sɛ adɔktafoɔ no sɛ de ɛbɛm ama ɔsɔfo atu anamo a ɛsɛ sɛ wɔtu biara ama yɛ sɛ yɛabɔ afɔde akɔ bia council kakra de akɔtom a yɛgu so a yɛpɛ adɔfo no mu a nti anamo a ɔsɔfo atu no ɔne sɔfo maame Florence akabre srɛ otumfo nyankopɔn sɛ ɔmfiri soro na wɔnhyira wɔn ɛwɔ yɛmhyehyɛ ne tema wei ne afɛ ne sɛ nyame nipa wada yɛmyɛ ne wɔdɔ adi ama aboro ma dwene mete ahyɛ so nti mesɛ sɛ awurade nhyira no na wɔmpagya no nyɛ ne kɛse paa wɔ adwuma paa ɔyɛ de sɔfo onyame nhyira wate papa onyame nhyira wo dodo yɛhunu bato deɛ sɛdeɛ sie bia yɛbɛba na so na yɛn so yɛde waseda yɛyɛ matan mi akora de me sei se me ba e be ka che me se bibia hono na mi hunu ne amenye ho na me de na ko hospital ho hono e enkora yade a me aka se me nenye ho mi hunu akora wa yade a na mempe nti mi hu ye no na e ha me pa aseda no de ye be koso ha e de ama emre pebu no ye be san e de afoforo de abrewo mu ye nya nwie but obi apa aseda MC Marco Memo heavy Marco mejo so pa 87.9 na won so e nyame adom Marco enya asem keto akra sinya asem keto we dey straight for say ewiase de oyonko da no da ha e bia na wu hunu sei bia sei ba bedroom rebi no betimi so ato ahomete sa akra kama Marco ya akra no me kra no behu ye no ayamihye wo nti etiefo we de mo adaroma momwa ha yemo nipa abra wote ase yemani mu ansa na hye bibia ko ha yemo na bibia nya kama ma ko nyankopon hya mo pa yemo afa to mo so no akatua no so pa me be hyira mo ene awia yi de ye de enchia kese mu odin ebe fi ba herbal center ya so ye ne de ama ya tiefo ne ya hwefo nyina so oba de ne ya adum se ne ye betena se ya na nkrofo tan wo mo so dodo na tan wo mo so ehwe omu TV ni so mbeti edin ba edi entra wo hawo ne amane ewo ni dompe ne kasa mu ene ewiem aye nwene nsuo to ye nanka aye de tete no nke nsuo to bo nchanse so a wote wani ente enso yare enti akikasa mu yare enti ene nsuo to no na kwabra na ebobena mesu obesu asu anadwubro betiemu edi enti a wanyo hawo ewo ni dompe ene ne kasa mu na so ma me papa wo hwe me a wutem emo abamumu efise nyankopon de na kofi ba eye ba herbal center ababa dom Ghana man se dompe bia yare ne hawo mu kasa bia titi bia kom no na kofi ba eye ba herbal center mfa ha ba enyimfiri ho enti me se wo hwe me ana wutie me age number ne sesi ai se de ba ya wo hawo no amane no wo yare na ada ne kodana no de wo pra wo tu sika gu yare ne nkoye no wo de wani abekire ba herbal center aye wo kumase atonso ago na obegye yare sakan aba mo ahoto apie enti number na ekuta me na me bebo ne sesi an ekuta Dr. Bahana nkasa enyo on ne ba ye enti woto wa wo tie ko no so yare bia ha no fa number no na frɛ ne sesi ai number no eye 0244 988 004 0244 988 004 ana ba ko e kan ye 0244 08 34 82 0244 08 34 82 pacho ba herbal center ye number edidi djuma no se wo hwe ba herbal center ye kira kwan a ye wo kumase atonsu agogo Governor Hospital kese na esi wono na chi ana abehu ba herbal center afa wudu ani kire nkrampata mu a eyetema com 16 lashibi ada 18 junction Spinters Road 18 junction ofawa obaba beto ba herbal center ewo ho awie ya yatena se ya na ebusa wo se
udompe o kase no ehwo tesen edie na edi dwuma ewo o kase nim anwode be na wo o kase nim emleye be na aba o kase nim ni nyina no bibia wuhu no mu bia no na ye ba center e na wo so do ani kire da bia ya na ye trase a ni ye ka yare bi wo ha nipa na na kofama ne ho titru achikasa yare obu ana konwa wo ofie kitwa bi nso da bia na opu ana ho hyem so opese odamu ma me papa sa wo yesa bia na wo popo ho hye nkonwa mu a ubenya yare ewo achi ubenya yare ewo spinal cord no na spinal cord yare ya de betena wo so a ebetimi ebubu ni pade na gu awuntimi nsole nante enti na eya futuo kese fi se wo trauma sa yare ne kan na se wo enhia Dr. Banyankopɔ de na bedom ye na ene operation no se ka nya kan wa no no nante biem na cha wo peka ye do betamu ebepia wo da bia Nyankopɔ nso ama wo sa ena wo nante ikura no sika se na ade ba afie na yare abo wa bubu agu enti me se wo wanya haw ewo achi kasemu a braba eba center ma mi bi fra chirichiri ne baaye o baa ma Dr. Penny na kire ma me ne so omla Dr. Baho no so mbe no operation bo be se bubu ma me ni tia futuo no de ba Dr. Baho na o twu bi enu pepepe ma me ne ho ato no a o ba nso o de obi a no nso ni sisi achi a ese Dr. be sa hwe enipa na ma no gradansidie we hu an benya etime se o ma me papa sa wo hwe me na ana wo tie mi a wo achikase mu yare spinal cord tokura bedam aye ketekete afo etutu wachi bremu no wo da wo na ni nyina bra ba heba center ni enhwew ni ensa o yare afa obi o ha wo sisi yare kese e wo no so na de sisi yare na aba ne de me se da bia me ka jo se nimpani ni makwala ene nkwala nyina ebere ye didie ye ntenase ye nyina anye enti da ni da nyina yare ana nke be ye pani no ene ye nkwala nyina enti se wo tie me na se wo pese wo sisi yare na firi so na wo nya futu sisi yare ma wo su de mu a me se fo ni kire ba heba center uba Dr. Baba bia usisi na chia koduro ba bia sisi ne mu ye oya se twon eye wodien bra Dr. Baho se wunya bedru ba heba center ye dia haban ene di dwuma haban na obo ade boye no eno na ye di dwuma tro ne si ye ni aduaba ne mfa haban ne nsa yale ahan no wo Dr. Baho e wo ba heba center eti usisi na ye oya no bra na Dr. Ba emfa haban to so ene nso ogugo ya ewiemu aye nwini kwabla ne na mohwimu enso betie wo se mensa ye me ya me na mu tutume ni nyina na ya arthritis ne sasabro ana aka ni padua na bomu a eye wo saa abewura nkase ni mo etete wo eti se arthritis ana sasabro rheumatism bi ana se etete wo abra bomu nso tutoi unwura ma ne wo fia Dr. Ba se bra no unyi sasabro ene arthritis yare ni nyina mfiri kase ni mfiri ni padua nim na fe nso to ewiemu ye nwina afe wo nso nya ahoden na fa kɔ yi wadwuma enti wo sra wo se obi biara ni nipadua no emo ohwimu enso emu tutu no emu ye ne ya Dr. Ba se bra ni enhwew na ahonto afi obi wo ha ni kotodwom yare na ekunu wodi kotodwom yare na kina bre wanante abre afi de ohu ba bi a wonfa anida so asa ma me papa ena wie dani dan na betre ka che se enipa wo abodin a wo sanka se mu yare eye Dr. Ba obie no obetra se aka chem se yare we de me na mesa eye Dr. Ba nko a ana wo se wo sanka se mu yare a dani dan na danse e koso entimesrew se wo ha e wo kotodwom kotodwe ne akeka awonwono etutu enwa ye kokọ wonante a na eye dede chese etutu ha wuntimi nante kra na braba e ba center ma me papa wada ma beduru ba e ba center ye dia haban yo na edi djuma ho ukotodwe na emututu ho no ukotodwe na ya oya no ye dia haban beto so bisi 3 days pepepe wo be hu se kotodwe no ye wo ne ho na nke wo mu nyina no na afiri wo so efise Dr. Ba wonim die anyankopon de adom no abrabom obia wodi otimi ye no asasi so enti se how ewo nipadwuma ye okotodwe wo na mu a mesrew frɛ number no na afefu ani kyerɛ ba ba center ewo kuma se atonso anko ye keke nyina bi obi beka se Dr. Ba de se de o se keke ore nkasam yale de ye sika kese ma me papa mi su sika ne kra wo de tena ho na se yale na ankwa eye sen kra na ebesa enti doctor se bra enye bibi kese bi ana oje wo bra no de yale na wo so wontu firi so na timi ko yi adwuma enti bra wo chinchina bra dani dan nyina wote ya no aduro bokasa a wo ye ho hwe nye ya mesrew o last stop ne ba Dr. Baho foni kire ba ba center na fe yen saw yare enyi kotodwom ha na wuntimi mfa nante no a ukuta poma no bla ne enyi poma ni nyina ngu na fe fa oni padua ne nante enti je number ni bi se de be ya wo de oni be kire ba center me pa cho number no eye 0244 988 004 and ya was 0244 08 34 82 da bia ne da nyina ye betra se aya na enye
nkasa nko a nkasa ne de eno ne kuta nipadua nti na abere bia ye boso se de be ya wo yare bi o kasa wo beba doctor ba ho ne ye kasa nso obi wa wanya kompo tete na ehye minimu doctor ba se bra na onyi sa kompo no mfiri o ma na ho nto afa yare bi te se asma yare entehyewa misi obi pra ne mfuturo kakra fa no so ka akura na obi twi ne mfuturo fa awu se ewuo atie si nipadua no so asma na tete won doctor ba de aban ba odi tu asma ase it was me nkanche wo se awie ya na ekira no pa foni kire yaso eye bia na bra na asma ne yentu ase ye mfiri o ma afa obi o a osa na tete no osa yare ya de ba wo so na se wen hia doctor ba me na enye mfiri wa ebetimi amwa ye fia ebetimi amwa brabra bom yamkuro ya eno nso braba heba center afa dani danyina ma ne bebire no ebre ewo mo ye furumu obi o wa ne yem no eye ne ya awo kura ho aye de ama no ede be ntra yale bebire adua nipadua ni mu a wo hunu amane ni nyina no fo ni kire ba heba center infection yare etete ma ne bebire me se ga bi bai na obeka na asem che doctor ba no obre papa ewo nase no obre pa eno ma na nka eyi free girl no na nya de ketwa enso ba ye no doctor ba mo na dura na girl no wanya no ho pepepa chese yare na nka adua wo ne ba mu no ni nyina free ho ama ne ho ato no ba ma bi wo ho a wo sole a misi okogina ba bi si wo dwonso a 3 weeks na dwonso ne mai papa wo bre enya emiemfa rubber enkoto ba mam so hu sa ade ni bia foni kire ban heba center afa obi o nso a si ye koda ketesui na ni ko ni sign na dwonso ade no na ni ko ni sign na dwonso ade no obetimi adwonso be 10 times ansana ade ache na ba dada na chese we keeping na wo ye Dr. Banse bra na sa dwonso na dwonso tentem no wontu ase ma na afa hu nto diabetes ale etimi ko fa sa no mani nyina aba eti foni kire ho na afa ye nhwew na hu nto afa obi wo ho a etwere yare eye fom yare na etete no dani dan nyina wotwahwe no wotwahwe na nu twahuru Dr. Banse bra ni nhwew na etwere yare na atena wo so no Dr. Banyi mfiro na afa hu nto afa obi wo ho a edam yare pa dam fufuo yi bi na abo no wo bodam saa medam na afa de atena fa so na nya de ketwa o kasa wo ye dede na ni so ya hyehye Dr. Banse bra wo ba ya ntuche bia wo ba heba center de bi wanse ni padua no wo bodam ye de aduro ene bema no ye de aduro ne ma na obeda 3 hours pepepe o sole ya na afa ni padua ni nyina ne ho ato na dam na nka etete no na sa adam no afiri ne so enti sabre ya me kasai se wo ba bia na wunua bi abodam a mesrew fanebra ba heba center ewu kumase atonsu ago na afa yenso yenhwe no na afa wonya ne fa hodie na dam na etete no ni nyina mfiri ne so afa obepie ba heba center enam se yare no ya na no odin obi ebia no abubu ago ni nti ye wo word ho aye gi nipa to enti se yare no aye wo se de na se wodwen se wo akiri wonya ba bi na obedu ba heba center ye wo word obeda ama won so ho ato kama tv bibia bobo ho ye hwe yare na wotwa wani so nkakra afa ba heba center to ni nsa afro se nipadua no de ha no bia no wo machine bi wo ho a wo do nsa be sisu se kimu a yale bi efiri wutiri so ebepem na ase de adua wo de hinta a wunya hunye no ebeyi aba na yi ba ya doctor de aban be ma yale ni be firi wo so na afi ankofa asem bi amrew afi awiei enipa bebre sole a wo se me na ye titiriti me na se atatai adufudufu me ye me nsa enye ye me stroke na ebo nka ye no enye ma stroke emechew enhwe na stroke de to fam a eka wo be pon enya de ketwa etimi so wa cha se won sa no na ye utitiriti emu twetwewa ni nyina fo ani kire ban ba center impose stroke yare ana ye wa eno so ba ban ba center ye be show na ho to ko wa cha 1 minute ada bi ma cho okay ya no ye for de mu cha asutie se ba center de do ye ma ye ka de kura na mo be ba enti mu ja se na mo mra ji number ni sesi e na ma ko 1 minute no me fa na ade ma dabi wa ji 2 minutes as well two no me na se na me nko okay number no e ye 0244 988 004 988 and you was 0244 08 34 82 0244 08 34 82 me bacho so we ba center ye okumase atonsu ago government hospital na chi ana be hu en enkran so ye wala shi bi come 16 ana 18 junction okay so ya ye nyina be da ba center me enhwe fa abantu ase ma me enso papa be kan ye ba Akoma ni kan ye no na me descend in ti di 3 days
ɛna ɔsɔfo no ka kyerɛ me sɛ mensan fa abɔfra ɛne yɛ nana yɛ piesie ne yɛ ka kyerɛ Priscilla Opoku Boahema asɛm no mepakyɛ kɔso a na mmom no tie saa lines wei nso ɛma me in case sɛ o sende na sɛ ebia ɛma na saa diagnostic test na send the first 0599 temporary post na doctor ne cast temporary surgery na doctor ne cast 0599 amebo mama ni 926 and also 0245 29 43 07 I can't just say we see no yehia pa intino say we send it na emma enhwe ba akoso ko intini yesichoni nyina ego number bi ebebo bia no eye genuine number emfa baby ade no ehia ya kra chen wo bia 0245 29 43 07 0245 29 43 07 and 0599 814 Akoma FM 87.9 Kumasi. Na wedie sanka ya de yedi wuko okura de msusu se ebe yeduabo wunim se mantem ha de sana na nkrofo susu obi na kire me health alert clinic ema me koye na jai ene stroke ana chemi amama academy me na senso ana atata ni nyina ko amama santie ena okan ni nyina che sojani na sojaman ni me kasai ena okache mi se hospital na konfanochi doctor na ekan urake ho no onu nso ya adwuma o 37 e wa run hunti be momodin fa abofra ne mra yem fa ne nko preku no mo fa ne to afidie so en checking na de kodie potia e ha no wonti no wo mu hu de o mo beye afa ho entenu na me boaboa me ho na me de abofra ne koy ntimi koy no so jaman lucky ye koy na okọ leave e na odi yanim e de ye ko urake ho ti ye koy na ekoto doctor ba ko ho ti doctor ne hwe scan na different confirmatory by ni report no e na o si abofra ne ye no kre nsuo woni timi bi wo na tiko e bi wo ni mo maso na agise surgery ene ya abofra no ebenya na hoto enti owie no no se eho no mo cost no yentumi o se cost no so yentumi enti no obema ye doctor bidin ewo 37 na yakoho akohwehwe no na o matuti abofra no ho ne ho de government hospital cost no ebitimi akofo mama ye ena odi doctor ni din ni ma doctor ne number no ma so jaman no na so jaman lidi ye de ko 37 ti honi di hobe 4 days ena ikuhu doctor o ma ekwaje card ena o mu ye folder ma ye ti ikuhu doctor na ono so o mu hair scan na di free kumasi akoye ena doctor ne se insuo ewo akola ni team enti doctor ne ye example bi e de kire yen o de ekugina wash hand basin hu ena obu insuo gu mu an o tissue e de share tokuru enti esanse ade ne nsi complete ne insuo ni bi fa ho kon kakra ena o ka kire se sa na abofra ni ntini na ewo na pampam no aye insuo na ekọ ni tini mu no entimi nsanso return de kwan kakra da ho a insuo ni bi fam kakra eba ni pediem no na aboa ma abofra yi editi ho enti se ye tena ho na se ye ntu ho anamo a na se sa entimi no etoko ni sikura na ebe affect ni brain mu ama na dwen na sei ama the same time so na nimu ebe ye kese ama na ni black no aye se die AP ban ti doctor ne kan na chisa no de pa na o ka kire se ema yemfa enkotena baabi na yemfa nyempa ibo ne bibidru sem ne yemomodin tu ho anamo anye saa ebe ha no ama abofra nti na yekese ama na nimu aye se die AP ban enti owie no e na o ka kire se 37 ho no ya ma correct time na equipment na omde saa surgery no enye set CCA e wo ho enti no ba mi akutwa scans na yenya report ni nyina obe transfer you to Kwalebu na omato anso ho ena omoma akutwa scans ahodo 3 ena omaye transfer letter ena edi ko Kwalebu enti yekodu Kwalebu no ena doctors ni begu hu na omo so hwe scan na ena omo ka kire se agise yekutwa brain scan enti sa brain scan ni de omo kan se yenko sa private hospital urake ho no yenko ho ani nkutwa scan no ena ye pebusia ni kutwa scan no ena ye di ba nti ba na doctors miensa omu guhu no omo hwe ye nti omu wiye no ena omo kofro omo panyini pa no bae ena ono nso so ebe hwe nti ohwe no ka kire se akura ni surgery ni eye risk se de ade ni sitie no
intini na ahono na aye balu ni nsu akogye mu intini foforo wo ho no mu a enu de emoja fam ekọ adwen mu day in day out enti se omu bia abofra nti so se omu ye ho adwuma na intini ni moja no fam ne epaya enu ano no omu ntini ye ho hwibio enti asema doctor ne kan se chi se omu sa me transfer letter e de call private hospital yura ke ho eno mbenya fidie omu de be surgery no enti doctor ne ka che se ho no de kwa omu mfa omu san kan tim eye machine eno omu be yusu omu be twane na ho no omu de machine na fa ni ntini mu sa akọ na dwene mu na ba bia problem no wo no na omu asiesie enti enunu na doctor no maye transfer letter ene ye de ko enti omu kan se ama na pom te se radio adom mo me na so nyame adom bibia ye kama fa ye kujwa so kakra ye kwaji Ernest ointment any awake natural capsules at the free Ernest herbal industry one makache nam se we ne papa wo mo de ba ointment ne ye nipadua na ne adwuma kama mema no amo shevia na razor bumps egu mo basa na bomoden Ernest ointment beto ase e de amam we ye ba na stretch marks egu ani mo asese pimples na se redia bibia enko yie no Ernest ointment ana wodi siesie awake natural capsules mama ne mema obi atimi no numbi enam se immune booster papa ebo ama nipadua no ejina brane afa obi bia wo prostrate ho ha ugu nsu a wote yi a anasa wakono nkate na tekwa akire no bomode ma wonsa enka bi na emom no wo ye ba pemfo anasa wo makwada no fu a na wo bomode atwe ho de afri ho akwada wonyanya mfinhya no dumie no so no wontimi enom enoi bi 0245079915 0245079915 Metro chips ewa adwama so de papa enkwada ne mpanimfo nyina edi kanfo flavors no eye nan wonum ewo sweet corn chicken ewo ho afei peanut butter any cheese ewo ho no ma ne nyina ebo no eda 2 Ghana cedis no nti mo amoye shop any stores ahodo ne nyina bomode ato ne dodom egu ho enam se ne de wo bia se eye metro chips no a na ekro eho fa so edo so ne nti ya bomode ato ne dodom ne ton ne nya ho emfa so kasi mayanka afei kasi Angola Junction ehwo na chese do so pomo no benya bi atom 0244433388 0244433388 ye kwa ya nimdia na chese ye besisi adan abrabone ye se ye hwe nipa no ne fie ye hwe ne sika so hono eno te elder Dominic kwabna JS ne de wo boaw amadansie bibia ye simple ade amam ene ade ba kwa ebo nipa hu pa wa dansie hom eye nsase sem asase ho kiraka kire ne ho manso sem eno ti ena elder se ye afasika ne besi ne so enam se no waya chepa no okura ne mudie mu ntino wobemu asase amanso bia ne langase sem bia eni so ho krata sem nyina ededa na kwam se wo pa asase atom ewo lake kwa no so pram so afei abrankese abontem ejoso onwe ejoso dwuna se trede taabom wa mase eni apromase ye abomoden na ko eldan chen wo mo na gi asase je wa ma no ne awopo obi di sika besire so na kukudan ede esi ho elder Dominic kwabena jei ne ho ena wo se wodi wani echemonam se wa boade hye bebre emene wonum aye fiewrafo 0557030197 0557030197 0557030197 ahomka hit patch plaster di 2 year wase efri nipaduam eno ti yaw bia se wo kotodwemo waposo anasa wo kasemu ena wo te ya wo ye ba wo kofichire na ate ya wo a plaster ya na de betare so nam se niam wo mo de hyemu no haban ena oil ahodo ginger no ene sanamon wo mo de afra no ntino wo white plaster no ana de atare ba bia wo te ya no pe ni nyina betuase kama ede amanam se wo de tare ya pe na chese ahyase eye wedie no madwuma kofodu a wo de bechem Eastern Chemist, Chris Farmer, Mikado Pharmacy. After that pharmacy, Begoro Pharmacy, Drug Right, Owusko B, McDowell, Max Hope, Afe Medicasa, Wowa Shaman Soft for the Chem Ekus Pharmacy, Create Pharmacy, Enkoko, Ma Mercy Information Center, Osino, Kwampam Pharmacy, Kumase, Akoma FM, 0599 991 149 0599 991 149 Bell Park, just
perfect toilet rolls papa efe na ye kama na ne bo eda form so watim se eda smooth kama bomade ane pa bi na fasisi washroom ho no ma hoho ne ba na chese wo mo de bi asiesie wo mo me se wo ye ba bo so be bu nsa na pa de sem no eha wadwene a ene bell pack tea rolls no eye kama pa echi nsuo moton kama ma ne nyina betimi ayusu bi na timi abo bra wo bu nsa afa so kra paper tissues ahodo ni bia ba eno de nkuma no so hono na de pese mu ye botom eni ba bia namu bia kitchen towels no so ye de si jade ye tepepa wi a ya sade no nsuo mu achim na ya sa so e de pepa biem ebo ne da fom 0551 14 44 00 0551 1444 Health Alert Clinic. Let's go Heba. Woman Ghana asye ya wono mo agi wo mo atumo se wo mutu ulcer yade ase kura kwa mbiem no Health Alert Clinic enunti ulcer yade pa dia ya bomodin fa wani echem yade ahodo a friend se chronic aye krankwa wo kon ekona ba no wo de fa ko Health Alert nam se ho de wono mo abene pa ewa bibidro en na yare semom wo mo wamfidi ade ye massage afi so kura no de wo mo de twi fi ni sade afi ni padua mu nyina die nwanwa so mo de hwehwe yade e kira kwan ntempa no a wo mo de enupapa etu ase edema wo Health Alert Clinic laba hodo nyina so wo no ye bi e wo no makache madina ka so apoku ase ashaman e na fe takrade 0242518865 0242518865 ni what scientific clinic and diagnostic services Dr. Nimo Dr. na wasua de na ni trima bobew abre bia woni scientist akukudam omo ye research e de afa yade ene na yaresa ho eno nti yade bia eye korankro bia se wodi na woni paduam no ye mfa nko ni what na kache na Dr. Nimo hwe no wonto ase emfa yen say ovarian cyst fibroid anaso se cases ahodo yade bo am se he wonya kwa ya sabia ne bodi nchira wo pe na de daso sa yade bia mo woni daso eya sanom for ni chem e wo Dr. Nimo adehia bonaba so bone mrane se womb and penis repairer and crying won ma be piemu pa ade bi enkura batane bi e wo ya wada ko pe memini de bia Dr. Penny nankasa e wo crying eno nti enkran circle photorama won e ben go filling station won NS chemist edi anhwe atonsu Monaco junction so kumasi ha won adansi rural bank no edi anhwe 0279087687 0279087687 Eve Labor Park ma wo ba nyame achewade na eni chane bi wo kwa wo so ya bomodin etobi enam se wei pad ya ma ni nyina di siesie ho aye guy so honom eno nto ba pemfa wota mo ya so wo ba ta ha wa fei ena nyame ahwe wa sondwe mu apad ya wo di siesie ho no Eve Labor Park 100% organic eda moto kama ne bo no so eda fom eno nto ba bia wo hia bi na de akwa wo so 0302224843 0302224843 Alaska Star Enterprise Ghana's #1 original wallpaper center wallpaper si bia he we no long story colors ben designs ben Saudi siesie with them anase wo hotel edan ben wo kukurasi ho na person the wallpaper esiesie mo modern for the chem Alaska nchenam se ho de design bia wo pe bia no wo benya bi wo nchen bed sheets blank curtains original curtains bar TV strips light airport chemicals no waterproof chemicals na ebi ho stickers so kama power kra e de free conform so e de ba eno tie to for ni amonko ho na monko to bi enton Alaska Star Enterprise e Kumasi Adum Mrs. Anoche Plaza Prudential Bank no enchen ho 0268419596 0268419596 Quick Credit Investment and media me so we adwuma kora no a ya bomodin so be side business e won chen enam sasa de economy no e de Ghana fo tumrika tenten wo tena ko a ene wote wade so eno nti dwetre na wo di sha adwuma na se no kwaje bi e wo Quick Credit wonum enchen wonum be ma abosia e ho dwo na si hu e wo fom a ebre ne wa watime twa ne kakra eno nti aba adwuma e fo ankrankra adwuma e fo bibia Quick Credit ese brai na abaje bosia e ho dwo eno a eno Ghana card 0302200390 0302200390
Mobile Outfitters Ghana enso so ewo Kumasi ha se ne won se sika no enwa ye de papa sika na frapata sa so na ne phones ne gadget ne bo no kwa na ekodanim eno nti ba ko no ade tubo wure mu ato no kakra na hwe wo gan no akwa wai na hwe wo gan ene phones ni bo amese ne screen kwa na ebo no e chen phone na nkasa eno nti wo phone ne kita won laptops no ene tablet ne cameras nyina wo de be ko won mo nchen ye from Mobile Outfitters na wo mo de ne abefo ne maybe so hono fusion fiber no na wo mo de fast screen anim camera wo de na ekire ne glass no so na wo mo de bia fache eno nti eje wo nsem hwebo so kra no a wo be safo ade enam se won mabɔ phone ho ban ede amount phone cases a efe nyina ebi wo won mo nchen afa sa wo gadget ahodo ni nyina na apesa okɔ na wo mo siesie ede sekes femfa mo kama ede ma wo no so ya na wo de wani ache mo mo numbo no eda form kra Kumasi City Mall Shoprite nche won kra bata ba ko wa ha afa wo nkran so de eya kra mall ena afa West Hills Mall 0541144259 0541144259 ahumka hit patch plaster nwanwa so ye de 2 year bia ase ya no said de wote no woni padua mu bia no ya na de plaster ne bi afam so New Tafo Cab Royal Pharmacy GB Lifeline Wilkins Pharmacy Chris Pharmacy Old Tafo Wofa Kisi Chemicals Encrying Pharma George Pharmacy Palace Pharmacy Tribe of Judah Takrade Ebuakwa AMS Cabmore Kendix Chanok and Afenox Kumasi Mesebra Akoma FM 0599 991149 0599991149 Yami ensha papa amameda sese wedime akodwa so haya akoma 87.9 FM akoma Nsem jumedie no anu aso egusu amutie no ene nkrofo sima mo mesu papa ne nwumo no yeme wanwan kire nwum na wo koma so no a wo to no nyame tonfo wo hwa yeso yeme wanwa Whoa, bye. Over tampa, okay, fango. What me so kind, no more or west now. What you mean, so I see so come. Nkolama aya no munni ma de na ngasa ma sa ngwenje mo ta hye pa sa be fo chef bia na angusia mo se yare bia ba fe yare chi na adana ma ya pa we open because anyum we ye nyuma the control so that nim the control papa control san we dey but baby o ha me as ya dey wa pen but nim say ye tie for be boy you say you tie for be boy na nyamodi be no me dey da said ye tie bia no ye bi na ye dey ye make ina na say we dey on send we two ways na ema ntine e ka say numbers ni nyina so we find it difficulties we betumi afre ye nuanu ma mo wa brechire ni say we be send kra na we pa betumi afre ana we be whatsapp ansa na bia o man person me send say na ye hu de betumi aye mame mo bo mobile money numbers no so masisa de 0245 29 43 07 0245 07 and 0599 814 926 0599 814 926 and 0245 29 43 07 0245 29 43 07 Pastor Julius the can say for we here kuhodo akese se bia sorry so omo beba e bia omo so abedonate wo mo de studio live e bia ye ba ye no ye kra ye de say ye de ba no obi ehun say ekuwe ye be ye we ana so we aba be ye we individuals na de omo gusu ye de on be ye but in groups and ye wo Akoma Nsem fan clubs ye wo charity foundation and apart from omo support Akoma Nsem no charity foundation for the adeno ye wo nso ma ye program aso for empenifo tie ba omutie pa na mesre se de ye papa no mutie ye na ye ni mu hia o so for mo bo adwuma mo ye adwuma pa ne adeno mesre se
at least se kwase de kura no mutimi gina so dem Akoma FM 87.9 Kumasi ni so for same na na ekua ne an any producer Ishmael eye hu adwuma mate so mo ka akola bi hu asem ho na akama nti sorry ma mama ye ne to bo kakra at least 1,000 Ghana kura na moso mo de aba e bia asori asemasi ye nso kakra ma mo bodo ye so ye nya ye nie e bia me company no me enko me wonkola 10 na ma mo ka no etoma kuma so na me enkola ye jeje ye nya ye nie at least ebe boa ama yetumi akoye nim na yesre obi bia wherever Akoma FM 87.9 Kumasi say yo ba enka be ya na wonye ena asan ko obi ya ma na enka obe pene so say yenye ananka won pene enti yesre makasa ye adwuma ye nya NGO sankasa se emrofo a eba Ghana besisi school adan ye japade akase ma nkrofo ye hia sankrofo no bi a makasa ma akos edin na kuma mu nsem ti mu hia na mo de aboa nkrofo ma ye won nsem ka ye ma ebi na sese 2.6 billion ye wo sankrofo bi ma we ye na kwa mfa metena ha no asa ki afro no debi kwanja chon Akoma FM 87.9 Kumasi na Malaysia one thing we ya nahi entadia no tibia na kefa betena twetwa maso se die twetwa maso bia gede no etenaza ke afafuna fro mo ma ko so angel ne kasa dabro be me na adaruma ebia sabo brane nkonko yenwo adwuma nke no ano aso we yenya wo mo tira yenya ya kayo ha yes odi kwani ba ko wetu mo bosa Akoma FM 87.9 Kumasi di enko aye ntisu ya me nkatanti ani yeto nsafre akuo companies businesses awodo se we tire ku a opele say o mo beba ho enanyina obi aba ya was mayu watu esika ndie na so ye donation bi Akoma FM fa de bra na opele me so me ko present elna babes also na de aba enti akuo bia no ubia mo modern se obeba be support na ye betumi de aboa sa course na maybe ade ani ahwe individuals ne yo modie share groups na me bobo sorry no sorry ne do so Ghana haba o sorry ba ku miense bi ka o mo ehu bompa ma ya de bi nkotu a 1 billion e train na national card wo go jue bi se si awa ha e go ya dey o bi 1 billion 3 billion mode ko si we ne hia because no ye nse de hu so biaza nti we no ehia mesra mo won keka mo bom so de yesra mo won keka mo humum akora na nwom no kro to ye no ese se ka mo nyina amakoma akora keto etumi akọ Sunday school ni refi ade o madam se de eche ni school nyina ni refi Nsem ko obi sa me wa so no me yo die ade fenya me ho akre to me akai nyumu atu ni nyina na wosen ache me na me ra ho nti me say he kakre bia wo benya bia nti sorry ade we ese mo kra no mo ye proud of it because sorry akura keto say atimi a hyemonimonyam say ya na efe nti mesra mo keka mo ho maame bi wo man maame na so bra me na ntwe na mawe emre me na ntwe na fa yesika fa bra na me mfa ma no why o man wo bedru no mo nyina bia totu kente o mo nyini kente bi o mo nyina bia totu mesra mo na me nyina mefa ho mesfa boase afa mama na ntwe dam no fa yesika ba me se mesizi ma no nti fa yesika mam na me mfa emra se ya je nkwa all right nkwa ni ya je numbers 0245 29 43 07 0245 29 43 07 0599 814 926 0599 814 926 okay ubetumi asend this canon afaso o send na emma ubetumi afre aha na numbers na dia 87.9 Kumasi nti dia fa ba ko so ofre kra na ye betumi direction okay
Mame, belated birthday, be any mama call UK. Belated birthday na abeka ho asem ne. Ye wo belated birthday ba ko ho. Ye dia be ma Freddy. Freddy Ejemensa. Freddy Ejemensa. UK. Freddy Ejemensa. Fred. Na say na mo beka. London. Me wonu say. And no Yawada. Me da sorry ye no fiada no. 87.9. Na was sendi sika. Oh. Nti na me nti ase no ye audio no se mako sika ya masendi. So wa when me say Mother's Day no. Me bramo sika kakra. Amen. Ye be di Father's Day. E me ma ne 10. Oh. Nti yi sika we fama me ma no. Enya mo nkwa ma ye nso ebi. No kwa me ta so fancy we. Father Day ya be. No what you say what you aja. Father Day you Friday na ya tuna wa 70 ma. Apart from Friday be am fan dia ma ya jejini na ya so we ya no na de ye me nwanwa ye ode tato wo audio no ne say yi we no o chiche na obi a wo beba wo program ne so ne ya na asem no etache come on bia no fa we e support no Friday no so na ne best start onim but your old system you we so na enne de obeba program ne so a ne ho na asem no are ho no yes enti Freddy enti me so ye audio man se bra Freddy nim nyame ne wakasa because ye wa kra bi de na ye ba be ye na wona wachia no wo ye be man so wo say ye Father's Day so na e ba no eja so na de ne ba ne ba ye no enti nyame fa wo de a wadi nka ye yi so no mie kwan ma ye ya na me Freddy ye biggest fan wo say Marco mo de mu ye program bi ya na mo hwe na se mo behia moa wo mu a don't hesitate to call me or mama Akoma FM 87.9 ni bia make sure said that say me the beba Freddy Ejemensa London he wonyami won shira wate wonyami won twa wo ka wate wo da no everybody fan shira we nyina ma wo ma Friday birthday say o mu dia nyami shira wate Onshira. Any other Mary, Nikki Pizza fan club. Happy birthday, Wagana. Okay. So belated birthday. Can we share what? Na Kofi ware be ane cheda. Kofi. Ya go ya o. Kofi so pe na cheda. Apre. Kofi Debra. We di baba. Happy birthday. Happy birthday. Na Alexifa. Ma Mary so ne ma Mary so ne ba. Ma Mary so ne ba. Di birthday na the ba su di birthday. Oh. Omu didi bubo so we di yawada na ne ba so be di fiada na ye ni abire ye ni abo abiem ne nyina ye ni abo abiem ti na ye ni nyina e ma so ya kase ye mo ni pa wo be oti ase na fi ni jana say ishali di ohun mo broni mo enti corporate companies ahodo mo kuma se abontene so da bia Akoma FM koka da bia mo ti onu TV nka eya Akoma mu Nsem dwumadi ewu ye besere mo bi anyinani kakra bi enso se de yetian kakra yetimi do ye adekese ema ehye nyame ni munyama mo aso di ho adanse Akoma FM 87.9 Kumasi mo wutwa na mo Kumasi kajetia Dubai nyina nze wi amuti kajetia Dubai mo jeje na kwasi panyina wo ho fa kongo
na jiji ni nyina fa bom na mo famra apa be ku yo so I want to ba me cross wall me say me office na when we can see me bother say eh o mu tie okay ana na be ka salam ya so phone na tie nti nyama me ba ko first your bantama or hairdresser o tie pa on the hairdressing Akoma FM 87.9 Kumasi interview me Munsusu amuti radio no Rocket Clinic Limited ayewo Kumasi Alaba udu Kumasi Alaba also penina ye friend sika ye ne penin sika ifie no ana idi enhwani mu pacho ansa na nkomo no ebekoso no ye number no ye 0248 8850 40 so friend no na say engage no afre 0244 1832 30 yo ene ye shase a ye de metfagen capsules yi ana ye de e shase na sa metfagen yi no enye enonko ana enam ene ye aduru a ya to ne din se rock garlic mixture me kan rock garlic mixture no say o kai say aduru no e kan rock enuru edi kan ba ye because rock shase no na ye rock garlic mixture rock cool executive afemala rock ene chese rock tonic sa nuro no ebai ebeboai ma Ghana for enu no mudi hu rock ye pa ansa na pakum ene Janicare no ven capsules ba nei metfagen aba na me pacho uyi obi a oto ase etwetwon onam koko ntimu twetwon efiri oto ase ba onam koko isan ko onanti no ya na wuntin mu etwetwon a eye rock garlic mixture no ene adure ye kutami metfagen capsules ni mienu ene wo se wunya na wonom ebom na so wonom adure we mienu ebom a wo hawo yare bia hawo bia no etuo ebetwa ma se ya oto ase na etwetwon obi wo ha sa sciatica pain no da no ye kan se eba eso wonan baako wonan no se ye mienu baako ye bonkum na baako ye nifa se bonkum na beso ma na twetwon tinimu twetwon na nifa no ayese de ananse achew no na ma wonase ayeden atatai wonase tate na wonase mu ayudududu wonsa so saa wonsa no edu ba bia wontimi nya ne se na meye medie mu amuhwe TV no ekobasa eduro metfagen capsules ene rock garlic mixture no ene ne edura o se wonom ene ne edura aba Ghana ba bia ba fa bia no obi edi ho adanse se rock enupa we no eye nura aba obia no edi ho adanse se eye nupapa enti ma me apartment na ho emma sa ya dro rock garlic mixture ne metfagen capsules no ensa enyawo de na chibremu kase ne tutu ne back pain pa no eye metfagen capsules ene rock garlic mixture ne ye kanfo de amount ana obi wo so na aposo intinu no mu ye ne ya na aposo so mu dudu no intinu mu twetwe no eye metfagen ene rock garlic mixture no eno ene adura ye kanfo de amount adura yi eyema obi biala we adwuma din bia de me kanfo metfagen capsules rock garlic mixture ayeden e de amount na aduro yi mo a moto ase twetwemo ne yi no metfagen no anopa mienu enumre mienu obenum ne saa for 5 days na obeto saa aduro yi se de kutami obeto maako enum for bosumen onum wia wo ha no unhu ewe nipaduanim ebiem de yadru so no eye ema nyina adru a ema ne ka ho asem Janicare 442 ache sa adru wo ye kutame no ni dwumadi edie pa ne se wo ba ubu nsa na wa yase ewe menstrual pains etu na sententem kra na se wonum na etu menstrual pains na se afri won na mfaso a ubenya ne se esiesie ahemfie ho ema wa ahemfie ho te wo ba nsuo bi egu wo ba wasekekaw wo ba wo ne be mahia na niema bi yifri wasete se yi akatoa na friend agushi no na yifri esa na ye mema no so yetirima ye del so me again no wa insert aduro bi nti wonyem yare yanko ano ana woton ma wosa no enti minua mo ma se oyi oba na pese oyi oba asima eduro Janicare 442 no de kutami oti ano a ehyimu edu 10 wadware wi a obeda no obeyi eduro yi maako enan 4 no wanom ade chia no asa anom 4 aka ho ade etosum yensa no 2 no na wanom na wotwe bia no de kutami ubenum saa mienu
Ubanum sa for bosome wo ha wo nyina no eto atwa upe bia herbal shop pharmacy ba bia ton duru bia no wo kwa oyade a unsa ebeka enwe bi so wonti bibia se so obetimi afremin e wo 0248 50 na 40 na ba kono so ye 0244 18 32 fra ubenyaye ye dru so the almighty pakum capsules eni mema dru no mema ene nsuo etutoi mayemre amoyiremu enemu kontokwa me se obi na bo no nwum se eba se empaso agree si edi a ananka etututu a nka wiei wonnam obi prachi pipe anka ankrai koye na ka ba ye beche omo ye beche omo ntem nanso no eni ho saa no wo ye bema pakum eniye ebeboa ebema obema ni mu ayedin emu beyedu ebemu agina so wo ye bema na wonu mpakuma oyire o girlfriend be catch you say akonhoma emobi cause wo hu se adwuma wo ye no na ni gi no hu sisi no so wo baje usika de onye usika oh ye namu ama ya na hwe kakran be enden because of pakum capsules intino me kanfoma menua mu mema nyina na mu mema na enamu yade enti wo se me hwe ebije etine wa na obi abaju kunu fru se moba bi abaju kunu o ti odi sika na ejim ven capsules no enie wonu emienu boma e ma obema na afon no emu ye du ohun obi ha enamu yade bi eye no wan treat ni ye unya ven capsules eni pakum capsules na obema no emu be ye du ama niema bi atimi akonkenti me kanfo sa aduro we mienu mema na mo mema afonfon no na ven no so ni dwumadi edie pa ne se eyema obi a wodwunso mu yade ene enamu yade de wodwunso a obre obi ha wodwunso a obre pa ansa na wotimi adwunso na ebako na stop o ha na dwunso de no unya ven capsules na yi sa ha no de ne be mo mu hyehye emu dudu no emu fimfim no ven capsules enene edura ye kanfo ediama bowura herbal shop pharmacy ba bia ton aduro bia okwa wo se ope rocket ye nupa ye de abadwa so dodo de yaso ye wo kumase alaba udu alaba wo so pepani sika ho no ya yare sabianti yare bia ha bia no oba ye behwew na yetu yare no ase edi efru onipeduam jimi number ni biem so wonti bibia ase a wo de frame na ye benya botre ne akirikiru mu number no ye 0248 88 50 and 40 and 0248 88 and 50 40 0244 18 32 0244 18 32 inti mami medimekasa ni besi ha nyame ensha papa dasene yebesa eshaminu be mafi roke na eshaminu be ya mama kwa baba kuma 87.9 FM Shannon emame say she's NWA why me makeups come no mama rig e dey ashe she's Kumasi Sports Stadium on the Unity Oyo no enedinhwe mo by brago and sister nyame onsha mo papa wa do ya maye dia ma oba presla mam brago oba papa ya mi sira opa no me nsrem pepra she's here enu na me can see say mama brago she hey purchase man Pastor Jocelyn oh keep cause me chana pa AGTS ya nisha tap abetia the way yankwa tap send no UK for no ni Europe for US and Canada for no ebuntinti bi wo mo phone so and am say na de no ane de send ya do phone ska wo my Ghana mo emfa wo ne he bank ha say account adi ko tumu anase wo my mu bank account bia wo do phone kura bia no eno ansa tap send wo tap ya no send na sika ne dam kukuro bretie mo na wo do phone nsa akesika no wo my Ghana mo eno ti app wo ko Play Store anase App Store tintin bi e wo phone so abri bia eni bre bia betumi asend sika papa no ya kai se promo code no ode Akoma FM ebeshem
3p garlic mixture eso eye wo man gana mu a bibini nsam o we dia garlic krogen no no dia ye na chese vitamins no ayemu mase ya twom wo man fa nsu anka ya fa anka je no ti ahode ni nyina atamu adanse dia wo ho de bebrebe eno ti na nso apa bia no na chese adanse dia ya o chefa ya de bia no eye 3p garlic mixture kankan ene wo ba wo afichi kro ne nsagbo mu ha wadu no no de na koma taje ne hwehwem ene de pressure ya de e wo no so 0248928824 0248928824 Ribi biscuit mese ma ribi fia fo bia ribi eno to nya ribi na ye wieja de papa mese atese ka ni biscuit bi nu ana boys no so ho ene guess no to de brown say na ba bia ewu we ye ribi biscuit de pa no kwasem de papa emu odu na enfrafra wa ne so eno so kura si kire kakra bi na wo mo de afremu anu nti ba bia wura ba bia na e shop nko de ye bisa ribi biscuit no na wonom ema bi 0531003892 0531003892 home sweet cereal legume mix Tom Brown emo soya beans na fe wheat na wo mo de ye de ehwam etu so kama kakra bi eso ambusua ni nyina eso akwada abuzu mi nsia fe no asua de ya ma ne bi obedi pa ma wo fo no wani age poku trade na dum pampa so adum pizza ke wo bua ko fe so atonsu na fe tano so ho nyina hyeta wo ho no ma sia de ba bia be fa bia obia say home sweet cereal legume mix 0246697358 02466958 Grofine heba mesha ema de ne ketra maso titiriti wontu mini de no be tibia repa bore de ma meso ye nipatiante akora no a ya bore de ma we no nya kase no ma ne mro so bibi ahye ye kama na emom no kwa fitire na wo de eba bro so anema kora wote ya won so a eye grofine mojedo ya atado no bi enam se vitamins e wom no eye de manipadua e boasi infections ano kwa na bo ho ban e de free ya de wa ya de chafe na wotie sie no eye grofine herbal tonic 0244596532 0244596532 Currency Ventures Mount Zahara Mesha and a Zahara G capsules ye kabum and two infections asesa wo ye ba ana wo ye bema wo ten cancer and sawasa wo gu ajapade no a enro mbienu ba ko ye nsuo ba ko ye topa ye wo topa ye ni mbienu pe no abu nsuo ni bi na de amemi se ye agona gono ni nyina awe etu ase e de amount afa wo ye bema nso Zahara Man capsules formation no e tutu anapa mbienu anwumre mbienu didi wie ya no amemene e de aguso mema ye nbedi mu papapa e ma wo so atimi agina brane afa hindi heba mesa malaria yi etu ase kura typhoid and afa diabetes ya de e hindi heba mesa 0248569335 0248569335 Dawood Herbal Hospital ewo nu papa ye bone mani se hwini na drum Dawood 360 capsules, Dawood ointment, and a fay Dawood herbal mixture 360 capsules. No, a boy to see Yadias in Tempacura as a bronum, a siano quite at the amount. Dawood ointment and so a Jumacronwa, and I just say, everyone, anime in your cabum sadia, and your youngest as a bronina away. Dawood herbal mixture, ever treating malaria, and a bomb touch my sword home, waiting at the Amanema at the Amanema Sanation. We are bapping for Quadawinian fish, and now Batanya, woman. Kwadanu for da uruma ya twe ho efri ho 0244886437 0244886437 Richmond Herbal Center Emma wakuafo nku ne samna enkuri samna ni nyina eye wedie na ne adwuma na samna no wo ye ba pa a chese ne fibroid edwodwo a udwade wie pe ya na de ka nsu ahuro na eba no na wo de asrasa wa ya se fibroid nyina be na ne kama be ma so ko sinani ma samna no fa ka nsu e na fa asrasa wo sisi no echi wo memo ba bia to no bia Richmond Herbal Center kuafo nku ne samna obenya bia to 0249186845 0249186845 nana ye bi se fast spiritual problem no ebram ene se de bi mu ho no ma he efie no meni abosomfo ni omudie no chese abrabo no se de wo se wo boni bia wa bo nyansa bia wo wiase nyina wo de bodi bra na so still won kone ni mu abana chi da bia no ogina de gina eka mene wo ye adwuma wo huso a ene ma nkoye ya fo ni chirem e wa agona asama wo kope usu besi ona na ye bi dwonse obi abodua obi atodura ni nyina yemfa nkoi na ye bi enhwe enhwa no 0243134535 0243134535
Akoma FM fufuo party fufuo ne se de hia no apoto wi abedidi so amunu didi no asankwan no adwenam ne ehun sampa wo so wo ho eno nti August bosume de to so enan da ne yefiada asokwa municipal assembly ni mu hono mu a ba bia Akoma city mo wo yi abra ne ani di mompa nam se we de anigye na fe so kra ye de ebra wona hya no nsoen wo bibia ka Akoma na pese obo ne party ne edi mu bia no kwanu ye sanyina obetimi afaso na de aboy se sika famo enuane atosode anase enam wobetumi adiaba na afi so kura wafre ye number yi 0246766060 0246766060 wani aso asini bi Mira range of products Sankofa natural spices Panther energy drink Kovi organic tiger nut powder and afi Obuasi bitters media partners TV3 and afi Onua TV Asempedia ba Upesika akostati ejumadi Kudia bosia atre udwadie mu ya biwa na kasa na why imotrinko dada nkanje wo dada wonye ewo so ka president fi awo de kire na wo president ko school eh Hansi good Hansi good ewo ko shi oh Hansi good on na which I say class ben how Presla Akoma FM 87.9 class ben how which I say kai meet you KG2 which is KG2 and Pastor Presla is KG2 Pacho KG1 Presla enka KG what promote you KG2 na according to madam ni say wo mu che na de na nti ama wontimi Presla promote na madam dia wo kan yan fa ye wo KG2 upo ya ba ya nim okay Presla na dia no be na pepa Presla Shefani ediane be na pepa 87.9 kuma ediane pepa na pepa kaseme ukoska ediane pepa na ya de ma ya wo pe udi fufu Presla kasa udi fufu udi mu udi arete elu de won pe na Presla wadi anu be pa na ya o ga jam ni ko to bi mi sisi a Akoma FM anu be pa na wo favorite food e dai anu de wi ya hu ya hu ebi ko Presla na anu be pa na pe bacho fufu pa mi fufu o ma mi so kwa no ni fufu but oni de odi fufu ni de pa ni fufu o ni fufu ni woni mpe Presla ma me 5 ami so me fufu pa maje fufu ni ni ya shi ami ti ya ka no so okay na Prissy u school adam for pa your friend say Akoma FM 87.9 Kumasi. What time in the agro school? Therefore, Emmanuel how na adawo kan sembe. Na so oni ni din komo na na sisi a de be chine nu e be kakakra obu bisa na nu refi. Na refi on kai. De ne hana dun. Ena masugu so amotie no na mo hwe bie e Rabi 1 TV ena afi wo Second TV Facebook na YouTube live Kumasi. Enti na obomodi na Abraham na so nkran hyesemben ena enei woka e de eche yenua be men ena asemben ni mpaebo be na wo bo e de ma oba onana upiesie okachire wo fa ase akona Presla opoku bohima within the baby afefre ma ko mpacho so frame Gordon bana de de no ni na dia Gordon ko ayi ni po mo fa suna se le ban de ma ani di ni ma na ko pro bo na se ene se mi tri tri ni se se ya dia me ya ni sa dia nan kama
Tiasie. You know, the second mama, the magic a cancer. I see you the winter day, and say we are going to hospital. And many of your mom, the tea, and the young tea was a certain way. We're going to be able to take the science, was in the Allah, where the ideally to Chiron Kusu, Masawan Yabie, you can probably SSO Yabia open hospital. Na Dr. Shaw. Na ti sọ bí bàkú ẹgbẹ́ ìlú tó wà ní sẹ́mà. Onyankopɔn òsìlẹ̀ nípa. Nípa náà yóò bẹ́ sira nínú. Na wà bu ẹ̀wù ní nípa. Onyankopɔn mú ẹ̀ nípa. Òsìlẹ̀ nípa. Nípa na bu ẹ̀ nípa. Nti mímí fún ìyá abẹ́ yìí diẹ náà ọ̀pọ̀ abẹ́tọ̀ ẹ̀ náà sì yẹ mímí sẹ́ abẹ́fẹ́ ẹbẹ́ bua ní Onyankopɔn sọ èsìlá wọn. Mo bá a fi. Nyame onhyira wo papa nana. Wòde ní baabi afẹ́. Yes. Ẹni bá sọ ẹyẹ wa ọba kò dé pẹ̀kú ni ẹni kan sọ fún mi àti nsúmọ́ akẹ́ màmá ná papa fún mi náà happy Father's Day. Ní ẹni abẹ́ náà sẹ́ni kọ́ ọbẹ̀ máa ń kọ́ ọ̀rọ̀ àti nsúmọ́ akẹ́ fi ọ̀gbìn happy Father's Day. Lẹ́yìn náà mi nfa àjùmọ̀ wọn ẹ̀yà pàpàpà ìdílé fún ọ ẹni nọ́mbà ní àwọn ọmọ bíbí ẹ̀jẹ̀ àmì nsúmọ́ fún ẹlẹ́jà. Inshallah, Papa, 0245 29 43 07 0245 29 43 07 0245 29 43 07. Okay, when to me, within baby, Mommy. Yes. My mommy is the best mommy in the whole world. My son is the best son in the whole world. And yes, you know, mommy. I mean, you know, I feel all that tampa on the whole by all. Your boy, you move it, Mr. Napoleon on Pamuhab. Apoleon on for 1 challenge GA. Now, any I can say the Argentina. Because for promo to Yomono, I'm just a Yomono, Yanko Popla, Obey, Akoma Quadiama, Yanko Pop, can you have play 2 years? That funny idea was in Pierre. So, dear cry, this captain. Mommy, said you now ultimate Catano, maybe any mistake. Because of flying in the way out here. And then I knew one dear. Things I said, I just will pick that head guy. If we got to it, she has really passed a full time ways. The panic show. We didn't see if you deal with dear. As for the on Pamuhab, the any I can't know. Mommy, never why. Me and slow, Papa, and on within the baby are free. No, how many about Papa. Mimi aba ma fi wa satuma pon ko fi ase le tanko. Mimi aba ma mi mo ni wa beja fo aba so. Na ya papa no so mo bua ma gilade ko so no so ma mi emo mo happy Father's Day pa. Na mi papa mi sadiki apia policeman ko fi ase ma mi we shilpa ani mi ko fi ase na ina tisi na ma no. Ni show mo happy Father's Day. Mimi aba onyankopɔ ka wa so wa na ma mi nyankopɔ bi na ma hye na na mu. Eti wo de enka se wo ni bio. In about the 10 CD, 5 CD, before that 1,000 quid, 10 CD, meaning about say any dinner. You didn't say dinner before. If you are someone like a true war, can you find out the Vatican and to say it means proud of a team for senior quality, I demand my course to me. Yeah, my name is what to the other. You will be a 5 CD, 20 CD, 20 CD, so 100 million cry. Father, one are calling you. Maybe I'm used to claim free and when I could form a show and when I could always sit out. There will be not maybe what, but you cry and map what too many people when I could claim in the way and I could play so what big of papa without me about. Inshallah fakwata inshallah papa enu nkran hyesem wabasubo nyame mu nyina mo amofre nyina wo nyame inshallah papa nti de owo no na wodi aba me se o send ne ma frɛ
WhatsApp na fe ye nkyerɛ wo kwan a wobɛfa so medi ede makos o sende ne na ma sende ne china chi ndi sika no sende sana wotwe nyina wobetumi asende a yensa ebeka ya bredi ebusa pene sami e champion suarez pepe letter o my crado weda no utumi sa ye kama pa form nti jojo ho na fe ti Akoma sports na enka wo hye Akoma FM 87.9 Kumasi. Africa. Akoma FM 87.9 Kumasi. Akoma Sports 87.9 326.